okura din sha no teach my baby obia and now you know and empanyizu ha wani pietua wa wutini hu and the stories wufia ensem akoso na what social media sem twefo mi yedu bi awurade ahye mo ma gidini ntoko mo kunu social media ne so ene ye de ho afutu sem beba dendende enyum tuni bi osaya director osa twetwa movie ne yonku num tuni bi se ngo fa ne tuo ane susu ne nam funa mani mena ye be pense mu na afutu a di pane se fata no na ye di ama no to botuna si bochu na hweye enyo ba bia na ahia na bontia ye fa no kofu bia ko ta kofu baby se oba ne ye saman ne ho nsem ene ampaye bida and I was surprised the man medikia ka to see wo difo kese bi wo manga na mu a precise asantema mu de wo mfa ni agro aha na odidi juma kese pa ene ye be yina kire na ye ko ye futu sem ne so edu na futu a ene be pa na hontuma me di siu why krado mu so if you have a desert you know ene wo futu sem ne say sene ya da ye no se nya onipa kese bi be fra ye mu e wo yedwumadie yi so a aya ne ye futu sem na modo ho de ba ne sa o frepe na ne ye che ye no waba be wudam adodo ho na wa kire wadwena fa ho na yekọ yanim ena me no e cha asem kitua bi wo mafutu sem ho me pemu na maka kire wo se e wa bra pomu no ena ne agya bre edise wusisu na woduru mpempenso bi a ya memfa wanna ene wagya eni agro asede da bi afia da me ya mafutu sem no me ka story kire wo na story na di afutu sem no mu nkomode amaw enti enenso de a me de bere woni opanyine bi maame ne papa bre ne ho abrabom no omudi ni bakro na akura ne bae no ye sekra enti no omusususi obewu ti papa ne to ne bo e de na honim ni botoma hoode ne nyina ata ne ba na chichira wante se yese wo yare opesa ne ba ne nko school pasa be ya da ache se owuo na ntima amfa no obe ni badidire enti akura ya wo yale sa yade a meken wa wo sa aba ne bi unim eka e wo sa ankofo ne ho sini tikura pa ne keka na di problem kese na eba enam sana papa yi ne yire ne ku ne ba ne hu nti awrade hu won mobo ema won ba secret di odoman kuma wuo amfa no obenyini ye papa ndi ni kosua pon school a e wodini na ne school fees bo odene se ne ba ne beba ba ye krachi dabi enam sa ayeso nti abofra nya scholarship afi watu kwan kwa abrochire ho no to ani school so okoduru wanya bro ni fita aware no wale bro ni wie sika ba fie wa bankran wa besi fie kumase wasi takurade wasi regime bia ono afisa ye haya mani bia no wasi fie si ho banane maame da so etie kurase awe na ope dade ne mambrofo nketua yi ene ne yiri nyina abo mu ba kurase na bro epu ne nkontomire ene ni mire abo musa de no no amu mankura idi ya tinkura na ni keka maame nanim ko so ma be di aduane fufuro bi se de ye no fenkura abepo mu na na asem ntomo anu ma bom papa amane se aden no ma o maame no ye o mu nana no emma abrochire obi metno mu nchen oso mu nana de heya no pe otena ha oye good baby wanyina duna heya na oso no akasa akire nkura na nkura ne ko nkura ni nya medema omo no mu nyina sa ye bekoye nana wo ni aso omo ne ade omo ba omo ba omo nana be didi agura nti bedu so omo ko no omo fili se omo ne omo nana ko ebi omo firi akura so one day no omo ko na no mu firi ho no ma bakuru kese edi se bi akra kumase no ma beda ne nkura na busa se na ade na maame no wo Ghana akura so omfa omma kumase ba bi omo wo no emo metno mo jozo ho na bi ho ni okay onse ho no tena into no ho no pe ho na efie firi enti no to mbese obegya ebusua ne ho no akeka ne nkura na te ase se ne nkura na esua ade ewum enti papa yi ko so ebo sa abra na mani durube bi ote se ne maame ne papa yi yare osane ne mabehwe omo nana tinkura no ba no sa afi we de maame ne ntimi no omo ni agoro se de odo omo di agoro no tinemu ode no omo ka kire omo papa se ade no omfa no so obefre doctor amana ba fi abehwe no go sisi o wiska no fre doctor ampom behwe fofi antoata anche maame yewu okuna firim nkura ne ba omo nana yi be sunsu dendene
omo na dan no mudam no saa na nkura ne mu apagya omanyini ombe pese ombe plasta dan kama yes ebere amu na nate ase mu ntua na mu wi na wawu awie no na omutua na mu se nkura ne ni afi om so mo yese obi ebenya ba bi de nato ne adeda na na ya akono na anya anim guase afi adeda maami papa yi aye awie afi de abeka brandi nko ne ma ene ne bro ni yira wawa no me ma me kasa nwa omo no na papa yi so enyina ento ba akufui enyini ne beto no afi papa yi nyini sa afi de ontimi mpie ona ma kire puma kura ne kakra ne ho dodo ne kakra na ne matam ne tena premu pua ne fie won kran on beduru odi 1 week pua ne fie ne maami fie eye kura ase nkure ne ko on duro mo bi om na nadan o papa wuda ma no mo gyan ne ema nyina o madan o mani o moko ani yebusa nkure se papa wa bobrati na burochire na sabe ne mamu de na bakura ko ntana ne nkran fie ne kumazi fie ne mu bia aha de mo de ne be yedai omse de on papa chire mo ne se panyini bi nyini duru mpempenso bi a ya no sekuru kumem ho na nasojo na ho ne ninji do mo fili se be on papa do so oba ninji beje na home do mo dia homegie mu nti ana om do on papa papa ne da yare yekete so bonani ya no osu afa no obetwa mfonyini se ebra no omususa na no omoba no anada bi okase fa ne ko se ha na ye no se na kire nkura na de bi na ma omo asuade bi hunu se enchiase atia wane se obi nyina ninji na woso woko na se bi okonya ni wu ana okohia na mane tinkasa de wo se nkura ne ke papa no ya beja ne ho ye ko edia na ama mekasa wa meka we nyina ni ameka chi onipa bi a wutie me ne se de ne wasiso a o ma ho hia utua school fees abodene wo dan kaso na wo pro wo se obehan se o yire na o ma benya baabi ada no ipatro bi da bi ba wo be yese wo ma me pepepe di se de wo treat wo ma me no ma na ewe so mun su duru sa mpempenso na the same way obi tie me afidura fu ane bo odin obeto ache ne mpna awia yisika pi so sabaya empna ne betimi ado no nanso sika ekọ na kura ase entre 2 million waka se oledi de wo to de maame a wadi da wiase pen ene abaya afa no obebo bre ho na nim niam a ede tete kon beef maame wi bi tete say this bi e wodi na ebi e na abaya bi ni maame no wadi bi pen edi na woni ababa na wo hunu no hwan na hia saa niam no a ne afa ne nsem pen no anu nti no wani ku ompna ne ho wani ku enwofra ne ho wani ku adofo bi a wahie omo ho chen o maame obi wo kra na ye na niwu abiane maame adura ne simie no atuo no eye na niwu se obeye program bi no be invite de achi asem maame ni una mi tu fu se etena osibetu so odman wu amfa wo ntem de a wo so be dane papa dane maame osibetimi atu ntini awo ye o maame ni twa ho mfonyini to o mana wabre wo ho makosu ane bo odre no the same way no be treat you edigamene wo a kana futu semu ntinka Easter ye ebe kamema me maame hu surprise foforo because da bi Adam di 2 million mu baako anwa baako na ekọ kana di obehunu mu na ehyemu 5 ne se 1 bag aba anko obehunu se 10 million bi da so occasion wei ahunu se akụkọ bi bodua ma hunu se mebai ensesa ye eba no baatan yi kra etime ahira wo ameka na baatan ne maame fo de ese dia na papa fo kra de mobo o ma ba fi ho besra no ye frɛ maame no kokoam ne de dia ama na papa de ama na maame nani maame ehunu se ma 2 million ye ma no 1 million na baatan age ne dia kokoam eno na mi gira na maka akira wo se eni die kwa so abrabom no bacho ya na ema bre papa fo bre enti so munya de wo ba wiase wa abrabom a mesre wani die kwa so se di woni titi onye mo hunu mfaso a wo ma wo mo wo yeso na o man hwe nsia na da achi bi nso nkokora bom no o man na treat you the same way osuru nyankopon won hira onka ho onye okese awurade ontira wahyem so waje kakra yi na de bo ntoma no de abobra me giri se kakra wa fai ebeboa eye Sompa Asem Mpe Nipa wa futusem session ye wo so yi omono asamoa yo Wofa Lumba Kinsley da was se na nyankopon so ama obi nane yen so
kachamada bo semna mo jeje mafusa na yebekasai gidi se na efia da obi anim nyankopon ho ya na fidwa da beto sa media na chese ka koku devu amama nke wi anka samadishwa samadishwa nyankopon wa yebi mami cha mi ame papa bibi ajaba free jaba jiwa papa de usa papa enwa na chese bibi awoka kono enye ye before some baby I will be a Michel to go about keke a fancy in a church will be better. Wagume and number foot to someone this week no maybe I could cost I really nipa the side the beko room and Jadimpa okay and then my foot to some Jadim papa a dance a boy be Jadimpa simple. To get so bit my jadi pano, yani pa bebre ni so easy. Obi to boni mu na wo kwa, o ka na chasa na chino. Easy. I say do maybe on mo a. The ntem be ka se jadi pano. Hwe boni edo. So te boni ase a ede. Nshinshan so ho. Cha. I say obi e kuni nwia. Obi kuni ba e de akwaje sika. Do maybe a the year can you be tea, and so fun. Still be kuno. Obi dink and some fubi set a dear Yanadian or Toma, the Pafofro. An idea when you say on one casa at Tono or Sell Tom will be full to the aircane and Yadia or Tiasi. Tina make us a bonnet, Ede, Nimum, so tear futua, and we should show to Jadimpa. I wouldn't say, will be old man. So who are not crony, the people who come any a bush, and a bushy to pada. Dimibusa, why would tell me so penny when you do baby a sebbing and go pine wadom? Now what tear kunyaso? And I said, baby, own fear do, ya wolf you. If I chose and the wood tear me, what jadi papa? And now who are a dear bed soon, ye besoon, oh, way yes, jadi pawate. The baby at the bonifit your moon quarabrim. Ye tuom fusa o manti be sina me no ka sen enne o ma wieye ayebasa na nipa ni wukura koye no still e boni dem boni misraw jadimpa ana wora ya papa no ne nananom bi eno ma o mo ye bia nu afa kwan wodwe ho a wonte ase se ba na kompani ya wono to nga wanya du se dan ko ni wiase ni papa ni boni e di nti na wanya du so da so di boni anase ani brebre wona fa na no man bi grad was this obedi bone pa yeah we ya wudam do obedi bone pa bibie afutu bia no wonti bi da ti na make se bone ede na won nyansa akirasem du bewu ye ofie bi mu ho no mu a na bia na wodi so aye boni din okonkran a enkran ana tema mpo okotema o mu didi na ehwefie o Udu ani ekase Lumba. Lumba family. Eno na yedi re obi a okọ no. Tudu won mo setama no, e dan na sesese. E tudu won na se wa mo nipa obetre fie wa. Ah ni din wo fie wo pa obebre. Panyi no chichiri fie. Panyi o chichiri fie no. Tudu ase mepe opani bi a Asamoa family. Oh yes wo ha come to 10, come to say na okọ. But what me body bi ho papa we. If you do go pede sa papa yi ekwa wode ya fa so ano nitrimo den mesrew ene de ntia make sa ne se me koma ya hemfu ni binom wani ni bi wona so wu a kro ni bonyanya anam pata mo bonyanya obi aboto anana na ekoi anana pa de yenya nsu na nabiem asuni pa wo busuani mo e de ntra e ye dimpa bia ojato wa oko nini subampa kwa kuma menka sembise na yetua sisi ayi sanka nyankopon obo abem ama omo awu nyanya na ba ne atasifo se yenko yem bisa hwehwembe yumpra ye obi anyi baako ya wonsan bedide ana wonsan betena sia nipa bu ebesa na ho ama asan de nako ba nipa bi wonso ba kwa na wa tu since awko ye yenya osu nipa da ensi nti mbese mibusa wo papa wote wutie yen ana nipa wutie yen se wo wobetuma ja dimpa ana yebetuma bodi bi dachi yebetuma bodi bi sa nipa sumasi a woni hoyi owo ha
me pa so benya bi sa ja dimpa ya dia kwa ku se oja to wa unchi matimi bedusu saa ma sebe mfumso de woni pa ho akora bi betima koka akodi nsensembe obone na dimpa obi ogina ja ne na mafo aba na enye na ne na bia ne maami bia sebe wu ko maame no ne sebe oja dimpa pa na akora de ni bebi ofu timpa mcho madaroma we de minim na busua minim ne na bi munya mfancha ti jadimpa nipa bia che wiase se ono de oba wiase no ade a efe ne papa pa de onye bi na dache ne ma ana ne nana no anya so mfa so yesra wo yo hene edwa besi akonwa so de bia meka me so wo hene edu si akonwa so na wakonwa na wo ba besi so na kuro na wo beti so no wo hwe na wonsa asiasa na enu nti na wo ba jai esan emma wo begu ho ani mase na na de tie ni enwo nhihya ye wo se wo ba na wonsa asiasa ye wo kwa ya wo fa so asebu didi na na beka na hene maso na na be frantoma ba wadi kwa kulumba asasi bi da oto dadaada ye wo tue ho ka ya sika odi tua ka no anya sika ketwa wo behwe ne ya maso de ma sebe sika ni ebi ne no amaami yo betra ai asembi safo na ekọ hina asembi pono afa matwefo aka edume bi e be sere so je dimpa na wo kwa otimu fan edume bi kwampo na so je dimpa adebi woni efe na accident no se nya kwa na wodi dimpa nti ene anu na ekọ so ano papa ekọ so nti nyankopon yi ufirim na na yenim nti me ka che ni pada sami bia utie from the one aye wo beto asase so minim se bone de ye dan ya betai ho nenso edume bi abone ye de na mum jadimpa so bedi bone achi pa dia kwa ku se utuo pa kakra ba ho na se be mai ebi na mu ane ye twe sane abasa wonte o sika wo na wuyi o nenso bone ye de nti wo hu ewie nipa bia bone wie nipa bia wo ye sofo o wo ye odifu o ye ho ye bone betima wia wo patia ne edume bia ye mind no ye ma ene ye nkasa ya dwen ne ye nkasa bone ye de nenso edume bia kirasam eno ti na dan ne dan nyina ya fatu ye ho so se ampa ye nyina ye nipa ye nsa ne ye de ka cho wonsu busa se na wo ti de bia ya ne ye ka ye ho ene se obi be fa obi nso mfa obi be transa ka asama ne Sompa Asem Mpe Nipa kan die me lie pa ne mo me sese dey me sa coming back na bebia madu bia me san na me be start no mafoforo na daachi na nya dimpa ukọ obi wa ai ukọ obi wo no owu na ukọ na yase a wankasa timu je nipa wi ye mu nipa ten na so wankasa no bibi be show ma je nipa wo be ko bonsam je papa yo da we die enye enkoye yesu na musu around no gra chiro je enkoye obi okura na owu kura na mu amu ho no se bibi nsi kura na se usu ani so ba but obi wo at the moment wawu no usu ko be miamia wani se ani so ba se abofo na be yu ni so nyina hu nya se sa nipa no usu ma no enyi god did 19 no was busa banke bo ana banke bo mesrew ma wo jadi pa wo yase kura kono e wo kwa bi so di pa na meka na yase de na emienu obi ambo wo sika but bone nipa waku mu ode nya sika no amasa bi adoye o ye no se wan hwe e be wia ho enti wo wu a esu na ekoso nya no nim se edan eye dimpa obwa but one ka so mind no and na wotia se mogedi mu afusa ni ye make cho se udimpa na woje no papa ni bi o enya artificial ni bi jadi papa na dachi bia woni wa o manu nananum ateso mfa so kedu be ma me dedicate sa afutu ma kedu jadimpa kedu do hebi on nam na dini di ogusu uja no awradi shiro ma samwa na futu samwa se ye jadimpa e wa abrabom anamontum wadwuma mu mantemo ne abusua mu no jadimpa la dimpa e de wo ebeduru akire agudie polina akwaba ye ja ofa ofutu sam ofa medasi wa kwanya kesi a wodi amami mechia yetifo ne ahwefo nyina se modi kan keka bibiri na so yese edi biye de esa pepepe eka ho na enwumre na futu sem no se eda wanim se papa de late akwasi ambofo jebo nwum bi obo saa enwum na eda wanim se papa mi ye mami a me ho edi se boni na wo ye ma wa kasa so ye papa wo ye fa wo ye papa wo ye fa wo ye boni a ye fa wo ye boni so so wo ye de wo ye fa
na ye nyina ye di misade ye wiase abrabone anamutu ese metie mu ya we nya dimpa edawanim okay combination of that okay edawanim enti ye nyina ye bagi ho atum se ewiase de enye na nipa bia woti asase so bia se Nyankopon abo wase nipa de wo bobra ye nya wo fiti wo yi ma me yam nya beto se nye ewo mu se wunya nyini na emmom wansa wa ba wiase de se wo ma mba mu aduane adie ye be firu ye bibi ni nyina ye abrabo kopum se wan kasa wo benyini na wo betoa wa abrabo so na wo ba beka abusua ho na emmom niema me befa edawanim no em se nipa bebrebe wo wiase a sabe nipa ye omo papa omo de boni ana ye de atwia wo mo ka enu ti na me di kan ka se papa mi ye me ye e de ma me a me ho saa so na boni so a me ye me ye e de ma me an kasa me ho enipa bebrebe abo nipa bebre e wo abrabom ama ene akowie boni wadamfu bi woni nesi so ena nyame ya adom na kakraba na nsem ena wo bo awo ebi mpa wo timi de utu kwan ena wo kodu akwantu animo no wayi na se atwede ama wadamfo no ayede abetena fi na bisa wo se wo so ba bi a wo so akoduro no wo beka ho ana ofa ebre bi asem bi si da bia me fama asem ni free ha mema mienu na mo ya yonko na na mo wa ho kire mu pa mo si so no sabe enya den aye ni se aho kire de e wo ho eti ba ko di kan tu kwan e ko Nigeria e na ba ko de otena Ghana ha eti de otu kwan ni hwehunu se me nyonkui meti ase me wo Ghana no na me ni mienu na na e den e hwibom eti na nyame aya madom na se mesoma be pie ha na ne ma ko yie ma me a ene ma me nkofa ne nyeden emfa ne mra na oyonko no adamfo no ekofa no de ne ba baabi a ono so ewo ni bi apadwuma ma ne kama na wo fa awehusem ewo mu ya na nipa ye ni brefoa to the sense say de me pome wo na me ma befo abebata me ho no kire say e ka wo nkokura nka menye den so ho na nyina nya me na mi mu memra me fa me se de wo be ye bia eda wanim eye dokoto wo betwa wo ye den ya wo bedwa ye den aduru ho eti se ye papa wo betwa papa do se ye bone no so wo betwa kama wo pe na we de me kan de eye ne bone kwan so na me kan de aba bewie na oyonko ni hwehunu se na danfo nya baabi agina enti na kyese se wokope nkofo na yebeku na danfo no se ne yebe ya dibre na danfo na yede enya no no so be de ebenya bi na adanfo ni timi suma ne se gisika sei fako Ghana na fako ma me wife na waba no waba woni ska na yede aba e bi kura ye man bi a 1 cedi a oba o de 50 pesos na be ma oba ne abusuafo no na bi aka yede e woni ho etimi koya kodru se esese na danfo no ekope nkofo no bekum na danfo pani na wode ni tu kwan no wo ai enti edru time say on say ye woni pa bi wo so ope wa ye oboni a otimi ni wo too close ho na wakrokro no koso ha wo ye bibia ma wa bedo no na wa yi wa dwene free boni a wo ye den obedi woni so ti sa ne koyeye enti time edru say omo bekum na danfo no na wa head da na de na ko baabi eye ensuo kase bi ewo kroda bi di kan bo de Nigeria ho enti time ne so yase abro na ye beku no na danfo na timi abie nanim omo na ebetwa na danfo ni ti eno wase adamfo ni pasmesi me na wo be ye mi sei omo twa adamfo ni ti ono akasa ana ge se kan no edi twa na adamfo ni ti ade ne tu ensu kase anim na de entima me kasa bibia wo be ye bi ada wanim no afa de na danfo di bre nyina ne adwuma nyina be hye enti ofri akwantu mu na oba na danfo na yire ne ho a o adamfo se memra wuse no na dan na me kunu se mentini nka biem na wo ba bia wo diska na ye de e ba so wono so wato akwantu ne so enti wo mu a wo ba de e beba ofa na ewiase nya obi aso na wo kuna wuti fa wo hudi che da wanim enti eda nanim sana da nanim ana ye den na e twen no na wabenya ne yesese wo nya nyina wakwantu anim na yesese wo ba na chi eti wo ba na chi wiye no se aduane na wo di ana na danfo obehwe mu se na danfo di girem ai bibia no obeye bia na danfo di gira ho ojale a wonie wo ye bibia woni etimi koya koba se edrubre bi wo ye no so obehye ne ho akomfo na wo ye na adwene se wo de ahoma no asosoro na odini tiri behye mu a
already ti be shemu na 10 na 9 bom na akoshemu na ni ti be vom ofa Asem Mpe asi na make ni say enti wi ase de wo ye bia na obedai wo betwa so aba se nipa na wo beku no sabe se wo bebu obi kwasea se wo beju obi adwapade e de afiri ni nsam enya obia na wo ye ne bone a wo befa wo ho ayede edi ewi ase bone bia wo beye bia no ye wo bone ho sunsuaso bebrebe ye wo bi ho anya se wo bewu ne wanya ho asotwe owu achi o ye wo bi ho no mu a wu a ho no mo na ubenya waketua enti de ye bia ye nhwe ne ehunu se de ye ne ade ye dey e ya de papa a ye betwa so abapa ama nyame nam so de hu nhira ye dey abre ye eno ne pa ho a ofa ma me fa wo yisi wada roma oba hia ni bi na be ma e fa no so oba ware no enne mafutu sem de me de e ba bie mu ne se sabe ye mfa hu moboro nwale wo ba se menya e kan se hu no na oye me mobo enti me twe na bata me ho obetwe na bata wo ho ama no ono no abenya sika sabi utira nye ya onyanko be ma hiani e no ba kofa no de sika na ide asa hwe no na eno na ya na ntaa moa ma no because of boni bi a odi ide edi kanti anytime bia ye twa so aba ye boni e ma efifi boni ye den e de ma ye nti na mafutusem nia mesre ye tiefo ene ya hwefo se papa bi a ye bi anyi de ho ne yenye da ye ntwa so aba eya eba papa a eno na da ye nimu eya de papa na emom bone de enya de a eso awrade ani okay futifam yentie na yemfa mo ye bra yentie na yemfa emmo ye bra agudie polina na wote ne nka no wose ne a obedua na tiasefo asase su bia eda wanim twere ne beka to say you reap what you sow you nipa uguo no enwa na obetwa surprise edino my girl just said obo me dey my friend international prophet reason being ne say wona te Ghana no wo sha abrochire nkom into no wo ya across the sea into baby ya wotimi bowura me yini chire bia me kura question bia sim trim sesi ya mebusa no edin ye Randolph Oduro JB the Eagle Prophet obani gasi ya mo akwaba ya mede pacho apumboko de bacho ya me adumboko na wonso obade ayade ode nkwa ache wo futu sam ne beba na nsa na betu Ghana fo nyina afo no ayi bia drop sisi me kai se bide bia atwamu na medimi djuma wo ba bi foforo emza 2019 na Sunday me video ni sisi na nkam se me de surprise ba me check ye mrede ne ye be na ma amfa amomo iwi a me yi amomo ahwe ese ye machu enne be mani pa hunu pa ko sa amre na anya machu enti obi ahwe video be hunu no kode wum 2019 ugina puppet so Sunday hyenkom se oye okode awrade bi wani wo start ne adi kaka no me kai na abrantie bi afre no Kwame Eugene said wasi ama ne homene so na niema bi a ekutia no abusuafo ni ma omonhwehwe mpe ba bi nyina obenya accident e besi da banada 2019 up to 2024 accident ni so si banada epie ya no metesi obedi atem nkofo bi keka bi me wo yem se me first class na me tato sa yetotu bia asi otie se asi na refer to nkomhye no pe o matem de ni se na ya ofa oh se odifo de enya open na de kasa enya me sunsum na ba so na wa kasa enti mehwe sunsu na ba me so ni mini pedua obi ani wa sabi obi hia me munyamfo te se me obi bie na no adidi matem sanya dom ne ngosra rade de ama me ene de ahomone ahye pese gu ni pa bia ni mu ase a meka be ma abufu aba ahomone kampa nkase ntibi nsisa enti wo stay camp no ahomone ahye so a no ma rura nkofu bi mu say go and attack enti attack enzo mo attack gift no oni padua no mo attack okay ena the sad thing is ni pa no kra no attack no hu ni padua say ya ntimi nkasa ho ebia sipen ewo airport ni pa bia no se de dima tempa o hu meni yam hye no afuna bebu nkotoju wani no pa mechaw enti mami hu se normal go edipo onse o kan bible biblia tete adifo na ma we bu o mo pa nse o mo kan fie asem yeah because asem aye kan van 5 years new that 2019 wow
yebedi ho nkomo daach me da to nsa afro da korona yakọ eno nkwa oman ni nyina etie wiase nyina etie ene wa futusem onyame nhira woni pa bia na oman hene mfancheme say yishia wo airport local Israel mene Stephen Zuri one of the renowned blogger and just blogger ankasa but to say or dintintima o media ni ankasa I my news ghana.com nyame show no so say mene ni hia mene ni din ko na nsi na mi twa mu koy tina wo say me kra na say for me call ti on fan chemi na the only free Israel by bia so da Roma of am Steve Zero de me de breme ti on so de on fan kan ba na bia ntimi nya kama ubisa me say what futusem very good ya me catch ya ti fo nyina na say obra eyokun obra we eyokun se wante abrabo asia untimi mo na opese obobra awosa oti abrabo na se ansa na wabo ana bibia opese obo abrabo mu bia na wose uwura mu ansa yenyina abrabo achi mobra so opese obobra wose uwura abrabo nim na uwura abrabo nim no ena de okon no ebeba na okon no ifri mabi miamia eneba de kan start free one kasa woso ena de toso mienu start free fie bushie mo asem na meka de toso miensa start free abontin so forso ana de toso 9 enso ye afokuba odi ho ebekwa na onipa bia ya na dwene se obobra e won soritia ewom apart from say ahomone wo ho no abrabo hoyi eyokun na se unim nyansa odi bobobra wankasa obeto abrabo no sewram every say brempon ene kase unyame dia mani padada ena afi ne yebehwehwe brempon e obabia ne senti amekasa ne se wo hwe aba te se nyadoa aba unyame de nyadoa no na aba no ni nyadoa ban no odi awura aba ni mu dada enti babia wo ubedua no ene be kire ni fifia obefifi powerful enti onipa bia no what as for asase so no said ye wo obesia fa ye wo ho ene babia do ho bedua no ene be kire babia ofriba na ewo se onipa bia hunu se wan kasa ena osoriti awo ho a wo hyebere sei na oma woni dawo na se wo hwe wo ho so yi de dikan wan kasa obre wo ho ase emanipa de toso mienu onya kaka bensem de toso miensa odi wo ani die be ma abrempon ene akasefo ya pese oduru no ba bia pese oduru no odi ani die be ma sa abrempon no eba sa wan kasa wayi wo afiri okon a okutia okra ne unipadua if said your kaseti abrempon no ontimi me ye brempon na de osoritia ekuku dam no ohwefom enti onipa bia wo pese upeja wiase drum pempenso bia wo se wuduru no hunu ye se ba bia onipa bia pia duru no ye nkane ho asem ebi se ba bia wo beduru no ena kire de wo betimi aye ba bia wo gina na sisi a na ye ka bia kire wo ntie ba wo de manyame mu a wo na $10 million bi mehye obotom ye nhwe bra wo de wa bra bobebo enti wan kasa a woti asase so no wona betimi adikan ko atia wo de toso mienu sa wan ko antia wo a abusua na be ko atia wo ebi se abusua ne hu ba bia wo pagya duru a na eye obi se wantimi ammo sa abra ne bia e wo so soritia wo enti na no bra Joseph nuanom hunu se waso da ya fa ne hyebra ne nkra bia ho no a obi na no kan no omo soritia no enti onipa bia no wano asem epie e ka kire nipa wadi awo ye no also ye careful enye obia na hwede awo ya eye nani so enye obia na hwede awo ya eye nani je onipa bi wo a ohun de awo ya ebufu sem bi powura ne mu na ewudi sem bi aba ne tirim na ensakeka bi abam sa asumasi anaso benten ye ntwane nkwaso yenye ne mfiri ho enti ohun a waba ya abofno de ama no enti onipa bia no wo so hunu se okun osoriye otaye ebitimi apia frifie na apia frifie a ahoboa ben na waye
and na yes so hwehwe wabo bambo because wo bambo no ene be frefre nipa bia ne afri ho because wo ye dey kia ne ken nso de tia beba sanso de tia no ede be na wo be ya fa ho sanso de tia no entimi mfa wo nto fom ko ye so de tia wa ne epe wo fombo ne epe wo nimguase ne epe wo sede ne epe wo se wo be ba asesa e watasfo asase eno nkoda de to so miensa e ya busua wo dem ye wo nipa bi ho a omo ye akuaku maame we ne ma maame we ba ntimi ampagya no ba bi a wo pagya duru no enti wo se wo ma woni daw na hwe ho so yi the toso 9 fast forward na mfufo a wo ho baka akodwan wo mu eya susu ka wasem kire wo mu fi se bi enye obi a na ka wasem kire na nani so obu a wo ka wasem kire ne no obe ha ho ekom si kro bim maame fo mi na ati kro nim obi a wo ba ekom na ebae no na ani nyan to the extent say obi enya duane ni anka maamefo no nka se ye mani nkuye no omonwe because omo ne sisa efi so mo ne sisa maamefo no bo poka se ye nkuye ma no na ye nwe hwe me pa bi fan hye litrim the hope ya ba ye brempon no hey easy said the ogina ho hwe ne se wo hunu se brempon yo dam no obi twa wo nkwaso maamefo no ba nan wie no omokodae no ade kye na ba ko de ne baba ye twa ne ti ne twitwa gu na dase mu ne yawe ade kye biem na maame ba ko mfa ne ba mra wo se he ne he ofa ne ba ne de dwane hwe adamfo no ofa na ne bobra no obe kire wo se abranti dia ba ko no mu no wonya HIV ya wo kwa wo dia no dwane eja ho baba wa wasi so ye ni wo dia no yes abranti wasi so enyum bi ho maame kan amenti papa kan amenti na me bu ni se o mu ya baifo nanso enne ewie bi se sumi na so ade enne na hoden ene apomodin wo ho emre ye ninka so nwawe mfise obra wo yi e okon sa wo kon akote emanu ma bia mare fore onyame nshira opa powerful emanu ma bia me fole abrabo e ye okon ya manfo seta ba ko ye waawo ba ko ye abusia ba ko ye namfo ba ko ye location praise our find ourselves edition nso na brabo enkotote emfama Randolph Oduru JB the Eagle Prophet na atenenka ne woni na edijuma na akosi se ebepon nondu enti koso ko afidie no fere adofo foforo asolema no mo fere adofo foforo se bapate ha na muntie ma niema enkotote emfama ye kwaba ibedi Randolph nko mo bi mechechem niema ba ko bia mo hunu nipa koro pa ye Ibacho number is 0551931931 0551931931 0548931931 Hello. Otemenga 0551931931 0551931931 0548931931 enje ebe fa course na mane ma akotote e dia maye na ya soja no na yakọ yanim eyo tententu ba fo ye boye ntabemu a ye nam soro ye sanso nam fom erese bibia be kotote e de amaye intino yebesere ni die kwa so se oba wabọ ne tawu afutusem na ba ye no a na yakọ akoyanim na niema akotote e de amaye sa akwa ne so na niema akotote de amaye sa akwa hello ene line ejije kakra pa si network ni de baby ya hello Evening. Good evening, sir. Nakoma. Body aya de na so e. No, father. De radiasi. Afofo akasa maye hose onya minister. Amen. Akasa woni elian samuka. Afofo akasa ne kasa ene tete tele Kasapa ewoni diemu. Kasa na fawo. Abrabo
I am born. The one who baby out the fire and baby out the dinner. Into me more cabrano. Into the coupon shell. Down domino. Man in here. But the Casa and come away yesterday. Amen. Hello. 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 But you didn't baby out free. But I'm the rich and the person bigger. Okay, more than Janko. Chachana Muchano, but Africa, when shown, the ministers from Pamu, a program, and women social media, about to now. Madawasi sama mwakano mwaka masempa tosha mekasapa masemia mekashma kuwa mwenye wa madawana tuonyesho. Ya minshira osoto kasa sunani ya manko tote mfama. Hello. 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 Me pacho ntie ohun tentem ne yanko. Hello. Hello. Me pacho nini baby akase free. Wofa Lumba. Ye. Wofa Lumba aduma. Aduma dasi. Mi gani down king kuma so official taxi ga be run about. Yesu run about ne so pe. Run about so pe. Obiri komfo ni statue ni si ho. Statue ni si ho pampe. Pe jane na ba ko no. Pe jane na ba ko ayo. Ni nsa so hwewie mu on. Sikadwa ni su kura no. Sikadwa ni su kura no. Ani asante mighty ase. Ani opi di ni kan ko asante man. Wadwe nkyere nko. Na Wofa Lumba. Na futu sha na ka asante so. Okay. Asem Mpe Nipa. Na mpasa ko asiro paso ka ugato. Andi. Apart from papa you network. Wofa Lumba chero. Ni dio ba. Na wadu no yiro ba ku asiro. Yiro se no ma ga ya abante na da won ti ba. Ba da mo shan ko. Ala ba ke ni ti. Na ba me ko ba no. Ani ga tara to na no. Ana na sha dan ka pa ka ka no ka dan ke no ti. Ko ko na do ko ba ti sha be da neska. Ko na me sa ma me sha bu. Ana problem. Ana me When you mean I don't make a Sadam Kanka, only Manka. If you make a say, Papa Blow, but you see, I don't care some free. What kind of part of my you? Listen to me, man. Without hello. Hello. One and them say no problem. Two na neighbor. Hello. 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 We don't have you now. Hello. Hello. Hey, mint you. But you're not sent up like me. Back we don't have you now. Hello. 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 We pacho chungu fle fidie no na adwumade no nye akono na nye de ma wa pacho. Good evening, madam. Radio ya de na nso e. Radio so ade nchire. Me pacho we make can say na minchira papa. Okay. Now I've noticed something about that demon. Okay. There was a time when I listened to one of the was TikTok. Okay. Ghana for you make a conclusion first. Okay. So make a comment on the TikTok payina a bar out and say or club would be. Okay. Now ladies now let it one more. I said club girls the one just wanted to come in like a hookup, you know. Yeah. Papa this guy saying the whole to the audio that I listening. It came to the point like I'm a buy you didn't know some almost. Conclusion, now for Nipa and Kaoba said you see that's the purpose of the lady. But Papa didn't know some man now started a man who Christian here
meba wano last minute no amudi papa echi na le kosum nyame na zun me se bia ye me na me no hu no a no one this guy say le ho an kai bi make conclusion say me dey hu papa the bia o tie o ye say me say ho enya botre e babo ni mo na adibri a wo do bia no pa woni hwe na the end of the situation will just let you know the purpose of at the chrono. Mr. Papa Asem Mpe call what I mean never ono so pe Asem Mpe Awurade nhyira wo ene o comment ade bai. Hello me ba jo din na bia ka se hello yes we didn't be aka se free me ka se free afanti asin nyam penase okay wa din kire Say enterprise. Yeti Master man say. I don't party. What the kana? One kata. Master what the morning so at my face so you want to. Okay. And you say you had a partner as I see so that they are. You know who contribute. It didn't mind how much I morning one on the best as I see so. Where they are people to attend. In the fact, fantastic. And Nasi Yami Unshira. Hello. Me pacho dini baby akase free. Hello. Open gas odini baby akase free. Oto me kase free. No problem. Come Bajose. I'm promising number and very sorry. I come. I was I did my young man for 20 years. I come. My uncle. Radisha, come pa. Hello. Your last caller. Hello. Pacho, we didn't be a Okay, maybe Edward, in Sompa. Edward, the Radisha, I didn't say. Okay, me Pacho, then what a can say. Sompa, my idea, your program, not share. Any more no, I say any more needs to say, Wofa Lumba boom, or so friends were boom, but never say. And sister, a hoya say, ye begin so akanyamesem. Program da mo ye no, mo kan sema a to adwe to akumom. Aha, say the prophet for ye be mo a, yenim abra, seb you asore. Ne nyame nipa for modi di o man no nti yenton koso enka adwumu nsem ene nsem no talk ma so na go se asofo na afi de nyamesem na sa no go se quality of the program no na dey perform me ba jo gina so udie me ba jo ane session we yadikin akire ma kire se da bi invite nipa bi a wo nanim abrabom so ye sofo so ye nyumtuni na no Edward Akwasi bu aten bai utie bi a obema ye nyamenyom kakra ono so de na futu sem gya o man no saa na ye no every Friday bia enti dru se D4 ba obeba dru se kwakubu nsam kora beba next time me the top K ba ha oye komfo ye de bia afrem edi mpa chomfo adwene nko ye di dwuma ha ye Sompa Asem Mpe Nipa Awurade nhyira wo yo 2022 ye boy ntabum a ye nam soro nam fom ene ema ekoso ene ensem ofia hawo me anam kama asem so sisiri prisie so obi sisi wasisi ni bi na sasabo nsam kura bawu ene ensem wa ha ye ko computer so de abasisi ye ko computer so de abasisi atwen sisi Abodi ode
Cinema no to oba me tini kura. So wa. Ayo senior. Me dey ade adan keba product I am me ti de bia me na ma. No mu no she dan keba product. We dan extra. We no ma wa ho tutu ni na e be jai. Senior na me sisi ni nso e me sisi o. And also no problem there. Senior. What see dan poke. Okay. So we dan poke. Okay. Sisi ya we ni na e be jai. Sir. We dey nyame sha. Come on, do ba ko dan keba tonic. We no ma bi o. We no pa na se na mtumi ni. Na na mtumi dan so. Me ni bi no we no. Oh, Charlie, me table, papa. Sir, yeah. I'm trying to get an answer. Cook ya bi betana me so ma me je me ho anje me je me na amuja nko na afi esefi fi me to ntini kura amfa me to ntena se na so me hia dan fight to care aboa me pa yini na fro no yeti ma de me ho sine every great year start to tell boy yeah Indre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi num bi ubenye bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjegede nkrato yi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy wherever you are. Call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne nhaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye brakasa powder siesi nipadua na ba kwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma ba ko fraduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma ba ko woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ni Heroes Herbal Accra OKC Drug Lane Deni Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ni Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14. Prekese powder. Aduane san ye dro. FD ahwehwe sankratoe mu agiatum. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Food for thought to flame. Liberty Conference. Liberty Conference. A Drew Hopiamu way April edition. Food for thought in conjunction with Amayini Ministry. Or the X blessing. Genesis 48. Verse 14. Amayini Yawadubuachi. When Yamiakua, a Rayabri, what they was regulus, warfare food for thought this year. The April, yes, yeah, I will Jubilee Park, 13th April, and no panusia Nayatris, Rabine, Abo Sunya, Group Pai, Ajum to Fournier, Emoji Music, Joyce Abuaji, and a fair residence worshiper, Minister Kwame Jedu, one of the best Nayaka S. Blessing, and one is said, Jacob Osra Ephraim, Waya Kumano, and Nutia Bia, and Nipa said, who sent to me come, Liberty Conference, April edition, on Yamena Miboini, on Mayini Yawadubuachisu, or the Bema na Sadan, or Prosam Sope, no Benya Pa, when Yankru Punch Ready and Pont, dear friend, watch it, Domin, Wabel Pro Brosam, Ajini Kukunin and Kaka, Wabel Prayer to meet Yaka, Adrenia Chimuada Braka, Wabetana Wadrenia Chimu to Liberty Conference, April edition, Shannon 13th April, a Yedam Minute, Jena Yeshim, our Jubilee Park, Kumasi, Onyame Benyame, Amanima, Ayanima. Oh, glory, hallelujah. Okay. Asamasi na asam so aba.
na watwi na kakra be na watwi mienu mu na watwi mu ani se woni na media ne so a e wonum tuni kase bi a wo ya santima mu ha ni din the rap father wabobo nyum ni bi bebira wo hwe awrade anim se da kro be pagya na basa na big artist ni yetimi de no afra ene wo director bi nso so a ono so won kran na ne dwumadi efese so ye short from ma se hwa utimi se abrante onimia wo ye eba na nyum kura de anu ase na asakura de menko hokura edine so edine ye Kobi Rana ono so bo adwuma papa yangote na odwuma rafada akekan sembia fa Kobi Rana ho a sansem o kan ye no so munim se ne da ye parliament den sasa de ne yetwam BJK was FGTT ho akewo ye twam den eno na ne rafada de allegation etuni nu ase yanko na enum nya da yetindi wura no yengoti emra sisi because my mind is free, my conscience is clear, and I may know be to tell you about you are a coward. You are coward. I don't even regard you. One point say I had the other to qualify. Remember when you know run with somebody physical so share share my friends of the class. Mom them some from when nobody got now to achieve the someone you know okay and you man and say abe reach baba mama baby I do in life you know ya tra komatie Bien ya bro ya wa father yeah say I say we the lie yeah ba yo mi botu rap father make him paluta me say that's amazing. C'est bon. Those are my boys. C'est bon. Yeah. C'est bon. Yeah. C'est bon. And then is Asem ne meka. Asem besi. Asemaba. Asemaba. Enyom ne ho ana se art. Enya enyom na. Asemaba. C'est bon. Hey, Saneba. Ne de opake pa. Saneba. Nke me na yin do ni nye. C'est bon. Hey. Me na ni me ba no tumo kokonsan. Ina wa papa. What can you tell us? What's it? Ya de wakana na wakana. Kokonsa no de bana no hye pa. Something. Na se chana ye kokota ne sainti enye me na me ba beka na otena nko ma me ewu me se me eko o lawyer neti lawyer we dia eko me pacho for video ne to ye nyina ye be hwe video no na ye tie yentie okay yanko Facebook Angel 102.9 FM time occur me nim de ye onya na adwe sa wo ko actually oba na me ne who's your friend say Kobi Rana utwa senior I was director Kobi Rana music Kobi Rana sam na kai yes please Kobi Rana I see it was so empty so time oba I was in there with my friend Edmond Abigail and also there is a colleague a friend Freddy. He's also a rapper. So they were already there for a visit and Sana Kobi Rana here the Eba. You know all this I mean two friends Echo and a car me Edmond. I say I did that one I me there me fam one me die. I've me that one me who say and sabi and na me home me yemo. Etu ada wo da mu ho. So some boys there. I mean, Matthias, twaso masu ya mete o. Enti ajame de me da ho ena na de na ye kasa na fami. Ti afi me da ho me ho se nsabi ena kokomu. Ti me be fami sire mu anti afi na me be akọ na ye dru me boxer shorts dru. Me so man kai say me invite me go bi ase. Tu bisa say na say dey free here. Ko ya kwabra na ja. Kobi Rana. Obutu suman so aches obeye suman nya. Osura am frɛ me say abrabo he na. Na brabo bo. Ti eba sana na o feel bad na menya na madam for no say this is what Kobi is doing. Trying to do. Power tell. Efiti ho me na ni enhia biem besine. Bano won kasa. Me hu ne biem say
Hey, Kobirana. We used to talk on Facebook and other platforms. I'm passing Kobirana who didn't phone. Oh, someone say recently, I think that on your interview, I mean, people were. Oh, just a Kobirana way. I was alive on Facebook. Musician, Yams and the Krama Bonnet anymore. Oh, no. Oh, sir, no, you're right. If I make coffee, and I make cake. That is a beautiful. It's just that I'm a drop of Jumana, okay, Asem. I'm saying, Padima. Okay. Ya drop ya no kai Padima ni your sister station nje for ho ni nya free ye nti no nyame onhyira omo na onye omo kase ni akoso na watwi mu ene na kakra ye mu eno no kro no so yesi ye na chiwade eni ho nka mo kakra bi mra omo no ko bi rano kwa kumida se bebre nanso if you had a Jumadia Babidi fa enoma elcosui, we did say enoma tiabesin se remo reaction. Yen I do Mabu say, Sanoma way, if him fan abba. Mimi Mumudia, Yana me drain on my be say. A free timer Nipa yesi shua near Coco disco near the other. Sa Casa Ukraini and TV that. Say, Bema, or condom Uncle Bema. Na oba so ne kondo ne yonko ba minim de fish abete ba ya hu mama ekoba ne sa na onse so hwe bible mu a sa no ma okoso ma yankopon de abufuhie eseikro yenwa ba man asema na amo interview na walking ame ampata obi nte na se onse wo mamu agudie bi wo wa hwe ya one real obeka se bia se bia gro no mudi but ade no so aba ye pe ho puma si brese sa de we eya chiwade eboman okay se no ye be se Ghana from penny for say so mo do mo na si from sa de we obi nka ho asem de a ene mo nka no ma no sa anye gya ne sa because de ye kan nyina no bu ha wonte do peso ye no ti me kasa emu no me kacha o se bone ede na nipa bi wo di bone na kwa onkai na chi sese ojai ade we abetia sese wie mama sese ye hu ne pu masi bra ye bom pa ye sa no mo befu na me ana me busa se no ma we koso na obi a wotie na obi o koye bi o ka de wo ye bi nti wase na ne buafu se obi a won the right sa buafu na ya na nipa obi a on the right no ye ba wi ase besi sa mre ya ye bra ye beto na nanomi sa de wi me se me hu bi dawo na de pa me omna sa maye meta wo wiase ne se edi na me jamo pa me hia fi be ma wo feeling ben asa be wonu nwa akoda agudie be ne course anti usmo chinde ne safefa akọ ne shirim ya nyame ampata se spirit bi no mu yusu se danyo se oba your friends ye nwa ya no wo kasa senye bibi ne beshem ne nyankopon sebe nanka bia sebe wanu msa kakra bia kanani bate nanka ne try basa awo kwa biso enoma wo hu ni sa ne we de na ba ye ka de hwesuma se no yenim bebre na inshanka wrade se nyankopon nyi wo moto sa se de hwehwa yenim no empie se ya wo se obusa na se efiro wo hu no wo se efiro wo hu ni hane feli aba no kora di aba feli aba na senye ne kra unyu ni na waba out na me ni kwagu wo ba out aye nwe ba out obeka say kobro na no so ba out abeyi na no me just say mafa wa de na de abegnya TV show na say you can no so ba out obeka say you be answer ne kasa and you ta de hwa de assemble to bi obuinzam dabio ade we na kana asem na ba na ye kan wasem o e ya de ye kan o wa ku me no tese me no da na so ka chem be fa out a abrante sa me so ba out o ana me fi say de pese ye be ye because any go say minimum bi e de awudi ato no so amekasa eno ho e nipa no nisu ene ne ban but who yi nipa be 100 ya omo kasa do so ten omo kasa because Ghana ha no sije no ye de asam to so na omo amekasa ye be kasa wa amekasa ni e ne kre silence me sa et say Ghana ha wonu obi ku na do da fam no yes ye wadi na to fam ti wo bo no e bi so do da fam bro no de ko de ho so no enya asam ketwa e ti Ghana ha no sa ade ade to so na so sa ade to so e ya ade egu abusuan ani mu ase egu ma wo ma egu o ma ni ma ase obi ba fi okura ba ware kwa yes we papa we
ne ma na akwa ni sabe ne papa ofa mema to eti se minim se menwa kobere na no edi enti na o ma out se wo trase se on mekasa me medwene ho amete ase me amekasa be ono ma bi wa yen kasa ho ti se de na kasa obi ye de ewu die to no so obi wa ni nature se on kasa pasadi we ya beta sense nromi wa ko se me no ti se me ya adwuma ni bia me nyini se ba bia obekọ bia no se wo de mbako me ale mebu angasa sa na tie so ebi so na untime moment na kwa yen se bebe so eti de person me kanyina ne se yenwa ba man aba out se kobrana ode ne kwadai na ohun se sebe ode ne safo ono so se on kai so invite ono so akwanya na mprado so ana wo so on kai so friend guest bi ama ne ba so ena obopiti so na se ni nwie efi na me anadwo na no mo da sa anadwo ena so wan hu ni biam ta anadwo na obu ni ketem ena hane besi ne yese Ghana fo mpanifo so wo mo de enoma bi gugu akwan mu se yese yempa eyachiwode a ebo man a mesre wo mo omo fa mo nansi fam yie because ye kan nyina no me se aha ye ti ha ne ye tufi wo bi tifie wo di atam se nkrofo mu ni mu ni amoye omo ye kolo sa so na sa de we ye se ye pese ye bon wo ban se tumu emfiri ho nko no wo bi susu kwanti yo se emfiri ho nko esabi wo di Nyankopɔn do kɔbrana ya ti otie compase kom minyi ni se minwe edie be pa na nam so a wonu nyonko dadem na wo kosmochi na ye kura no ema ye no to dodo sa kura na esmochi wo mo ye mu ye so la ya bre ye ti ye 10 o'clock ye koto atam minu mi ni akokra onim smochi o smochi de da be ne tete blof na obi anim ye ne ti awde bu za doctor so mi se o kayo mi smochi no say tete eti de pese kan nyina ne se oba na woda won che kwa wa ne kwa no enne de wiase se no wa nkwa woni eti ne abatra fita no pa 10 o'clock ye po anaju 10 o'clock eti de be pa na wo kwa pa na oba no ho kwa to the stand say ando wan kwa ye oba na be ma na woni na koma kwa adwuma pon na woni ne da ho na wode se o tu ba ye na afri ni mo se den se mo wiase so se mo wiase a ni nyina no me se wo woni maame ni papa ka de bi oba ko ntokwa ti bibia ni asesa ni nyina de akwa koso maka se Nyankopɔn ma ye box o nyame ma ya dwen ye tie se bia ko rigeto ye ko jankrofo bi mama ko no wi ya ko jankrofo bi mama ko twi ko ke ye gina ho ye ni antwi bi kwa no mu di atam so onye guy enso ya antwi eno so ba ya na dabi edu no ma bi ho no ma wakutie na ma ye nam sabe previasa sabe se utimi hu oba na oba ne ho fe no nche se koyire ne fa no adwene se yetimu nyame de maye no wode maye se ye mfa nwene no ma bebre o na o ma ne tia so se obi wo ho asebo hu so oba akra sabe odunso na wakoyire no obi timi kotore so oba wura to na wakoyire no obi timi wura oba dem na wakoyire no ni nyina nti ne ya ne se de ko se bunsam obi timi chine ma meto no ne nada obi baba ene se yetiwo yi se wo no yire ti no wo tu kwa no de ne baba eja akra na osuro e wo kwa bi de nkwasiafo bi aye so no osuro enso nkedi kwase koba ne sa be just ntia oniam de ne beko me de ne beko be man de ne kra na mema ne kra no o mu suro because ye nim krofo bi o mu mema o mu fa mo to e wo kwa bebre so e de na ko so wo wiase enti bi de kwa ku de pesa me kanya ne se abranti e ba out ko bi run no so se enti sa ono so me out mo won tira wan kase ena no bi be kase ye be ka bia buan se we the spirit bi na esa ye de sa no ma we spirit obu okura na spirit bi anya ni hui ono ane mind na abewura ni mu no o ba ye na wo ho but edum na bia mo ho nto mo kakra e wo kwan bi so ni nyina na de akwa akwache ma me ka sam to se wo twesika kokum obi na kogia court say spirit ni na be she ma me kun na ye nya wo eti su boss say je wade bina ho kwan ne na nyina na ede efata okay Awurade Nyankopɔn hyira o mu asamwa na wote ne nka no se wade nyina ho kwan nyina na efata ye enche na ya ma gudie ede na dwen kyira ba na afi odifo de na dwen kyire aba kwachi ade efe no ya na sika ya na ede yo the sent ni Dr. Dank wa ha ene oni bi di ade ho nko musimadupe na afi ede ne atoa so ama Dr. no akwa aba ye nua e pa bibi aboko de Yeho adom bibia boko edo bo ade ase Doctor enumere boy danke nkomo meda ase pa enumere die pese ka wasem pa hypertension okay on say wiase ewo sese no emranti bibre na ewu
adentia obehwa branch ne yesu enya hypertension atodampa bebre honoma o hypertension kra wanyi ntum menim papa bi okọ hospitals ahodo miensa o mo diagnose no of hypertension was wanyi ntum where ya BP aso ye hwe na ampa na o hypertension na ampa okay ye convince ne bre pa sa na o jatum so hypertension nti ama bebre honoma o check ne pressure na se wo soro a na nadwe ne se enye no kore okay pressure no ni bi ewo mi obi e fe no white coat hypertension obi won mo odru hospital no we say obi a white coat no the pressure obe check ne pressure na ni machine e ba sa pobo so be check pressure na e wo soro ya no wo ho na so nye ni nyina na eya ye buye no bi go pressure no nje so wo sa problem no aha oni pressure ye no ene ma ne ba sa aha nti ama bibire ho no ma na adwan ne say e bi ebetuma ba sa na ne de ne tie na so say o ta check na wo bia e wo so wo fa na ni bresem okay I say yare say e kum papa antentem hypertension okay World Health Organization for actually say nipa hypertension na yo mu ye nipa o mu di 30 years to 70 years na we are seeing na nipa hypertension yo mu 1.28 billion and hypertension yare na yo mu na dia ro no say emu 46% enim so mu yare ni bi in sa 46% no mu nim so mu yare ni bi no wa no mu anti obi won mo ho na ne chest ye ne ya the chest ya na ejai wonim say hypertension na no obi a show sign bi a cheru sa na tie ne ya ade a ho say hypertension do na emma symptoms emma sign bia ndi ti say ekobai o pressure bet me shoot up awo ye program ade be che na obi bet yes wawu adan ya na o pressure na wonim because pressure no course no bibia nka ni pedua bibia nya uti anya oya wa nyare wa mfie nti obi anim so ye healthy the next morning na woni wiase biom enu nti na ye ka che obi ase obi ama na ni nko the pressure ho bra be check o pressure oba danke bala ye be check o pressure na kosoro a ye be hwa de kora ma pressure na kosoro ana obi ho nso a o pressure ni bi na so we gya duro num kora adan ya wonya bibiduro bi a ono atimi no an ofie num na onom a na adwe ne sese na ni pedua si no na nye ne sa biu ntiafire o ye okay me ka kire obi a otim se pressure ye manage no hospital wontimi manage pressure wo fi ade ba ko se pressure no kofo mu mpo a moja na e build wo system mu no bit mama nti na pai ama moja ntimi nko wadwo na akokọ so stroke ana se emeye makoma no nso nya enough oxygen so a e bit mama nya heart attack hante bibia ye mu ye ningu so omo a pressure ne ye omo mutimi nya symptoms no omo ni nipa obo so ho na ne chest ye ne ya omo na ne tie ne ya na ne bofuna fo beti sa se bibi ni nam nasum na nasum ye no hu onti ase a sign of pressure o ho an nsa ne na yetitriti afna ne niso ya no one time o hu ade yi a pressure sign ni bi no afi we be ma obo sa fo hu se na ho den se be ma na kwa na ekofom entimi nsoli ye entimi nyina so ye a pressure sign ni bi no afi wo ho obo se wo ya de kakra bi ano wa bre ana wote sa se wakoma bon tentem kakra akakra no wakoma bon tentem na ejai ni nyina ye sign na chese o nya pressure ni bi no obu ono ma ebasa o ho a obo sa afede o mu ana ne machine edu anadwo kra wontimi nna oda kakra be 3 hours na ni ate ha obe pre wo mpa no so saa na ade achi pressure sign ni bi no so obi wo pressure de e ka chen so blood tank ba complex o se obaba ya so no bo se ni po mo pressure o man hwe ni yi ama pressure na cause stroke bebre na ba ya so yo ha obe need way ba be na pressure na cause ye obe need way ba na pressure na cause ye de ma asem ne ya ho no se pressure ne yo na wan hwe ntwiti ni ya ebetumi cause kidney disease and to bo so bu na pressure ne cause na wan hwe na be na ni kidney asai de bebre ho no ma so mu kidney no manya problem no e fa na ye pressure ana hwe mu so de ne de se de bebre o mu wo yare e fa ni prostate ha mema na o mu prostate de pipe ato mbe mmem mu do na o pressure nti chese pressure no ene yare bebre wo busuabo ene kidney disease e wo busuabo ene prostate issue wo busuabo ene diabetes wo busuabo ene stroke wo busuabo na de yare ba akopro ene so tena ma pressure ne ye wo na ku akira ene yare awro ne wo busuabo ni nyina ba be ka wo na de wo hawa brew doctor wonnim botaye ntia wo se ya na obi atumiri ba danke ba yade ya doso bato ba utimi chire ma me hunu ne memeti anyina menim se pressure de ba so yade bi ekura ne de o pressure na woni djuma ba ko pa wodi so pressure menim so betimi de bibi e friend stroke bi wona utimi de doso ko me hunu yade we na wa fa na tra no nsinso awodo a edeba doctor we serious o ya da yankopon ase
me yale ya onse me yale ya me to fa ho wo ye serious o yele Nyankopon ase ye hunu ne ma ekọ ne ne yesese onipa wo ye na brabo Dr. Pressure mamisa me question back minim se obi yam hye na na eba no nko a na de pressure ne ba na wo ene ma furu bi yo ne ma bi pressure ba so ufie ebi o mame ana na bi wo pressure wan hwe ohunya obenya bi interfere na genetic afa obi o penchini bebre nso betmenya pressure ye kop ye nkwa na asade bi asinje ya ma aduane ne intesti ye nso ne asa agenchire sinchen ye di viegu otwini bako betwimo no de nchine ne je na asa wowo no e de gumi wa onya testi ye aduane no kra wo de ka ma na nchine ne je ne dada obetmenya pressure obi o pesa ade aduane obetmenya pressure obi a onye exercise te say modwume wo ba wo betena ha wo bepon anade ite o sa no pa so no pa wo exercise na fifreto na asa na wakope nso obi adware nti ne wo betena ha wo ye okay ba ya memu ano say car any nyama ho no bebre fa sedentary lifestyle nti e man bebre enya exercise o pese o so tv ko fa remote anu omia na so ne ka omia ya na ebie nu akotan mu otuko e bebre nya exercise no so the pressure na e ba pa ana obi o kidney yare it me cause pressure ana obi so pressure so it me cause kidney disease afa de ka obi so obi smoke a eno so it me cause pressure obi num nsuo a bibi e fa na blood viscosity obi a on tan num nsuo no wo se moja no e liquid na so etoda nsuo ni moja no mabo se moja ni mu adududu dududu sape na moja na entimi mfa ontimi na ye slow e ba se betuma ma rupture banti na pai na akofa problem abro no ba benya stroke no so nti wo se obi a num nsuo mo nsuo na bo kidney e sa so bo moja no ema moja ni timi de furusa ni enye sa no so betumi do ha abro nti ni nyina no sa won fa wo hu nhema anya yem hihye nko a e betumi de pressure obi wo se obi yem bibi na mete ye na yem hye me apa na menya pressure na bi eno na be koso problem kakra ma ba eno abese aba normal Nyankopon boy system ne se bibi wo ani peduenu ma ye frɛ no adrenaline adrenal gland se produce so frɛ no adrenaline nti yem hye na obufu a na boss e be adwuma na asa come back but the more I taba no you be obuta fu mu a e ba more no na no so koso problem am wakoma no ni nyina ne se odu oni be kire aso ye ho ade ba kwa ye ade ne se wo ba yaso ye ho no ma ye be ma wonuru a e be ma pressure na ba normal ne a kire onuane obedi e be control pressure no na bebre ono mo ba ne e ma no nuru ne e ma no ye kire onuane obedi e be wo je adu a kire wo sa je aduane nso so obedi e kire ade wo na be kire onuane a obedi wo fie ene se ne a obesi edi no ne ma wundie ne ma obedi na obu okofie no ohwase de sage ni adwuma obe check ne pressure na abafom obe check na abafom to ma wie me pressure na se etu sa o kasa se etu o sa at least every 2-3 months o kwa check pressure na set se ko yare ba ko a and that normal all the time e bet matter normal and the next morning na shoot up one time check na wadwe se ekọ a that crope na akofa problem abo akoma no so na edu owu aba doc china Saturday no montna se ya tena se den baba ho ya die na wetima manjire mu na ewo mu no ni ba wo hawo doc number ni hia medasi your numbers ni 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 ufraya ubenyaye Dr. Mobodi ma nanu na mira film ho meti he ntia ka me ma surprise video ho pa so ba hu mi si mi video ho sa on awrade video na nurse fu na heba hospital no aye ne sa ya me ahira o no abotre na ba kono che no office bi mu di ya hwe wie check we yan say do akodo Dr. Abodima ya da Yankopon Obodima pa Dr. Dank na atene nka no tutumirika uni baby akọ se yare nko na odi abibiduro ayale se die a Dr. Dank number ni hia fatuye adachi bi ni hu be hia ene na okura pomde na niam bi aye ekotote de ma to be ka se hu hia yade ne chi obi nsuma na no me ko mirika eye sa ase boni bi asi ase he yare Dr. Yamin Shirao
Medasi. Dr. Nyamisha. But number needs to be a mianko. Medasi pa. Your numbers now is 0244 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 30 0266 59 33 30 Ofreya Osabekai. Dr. Aside obi freno obi beso hu location na nko am freno abeduru o santan. Medasi pa. O de ofaka oso besu watre the junction. Baby abefaka bia say so full line bia so petre the car. Osi tre the junction a osi junction no so a taxi or plug ya o se me ko danke ba. Ubenya bia do beba. Wa do car na ba uremu tre the kronum. Oba beto 4 junction no fa left. Aha odu tre 4 tre the kronum kra na be say me ko danka. O ta da no ba wa mre kra. Simple buso bia be kire say danko ha. No wa ba ya so yo ne ya hwe kama. Yo danke ba na wote ne nkana busia fo ba pe wagidi no. Unya godu trade wa wagidi no yeni ba to aza o ukodu a Dr. Danko mse kwa Dr. Fakwa we so bukefu yi na akodu a wo se gune dem ho no abibidru ma yale hwede o se dank o demu fu afa number no na efre na ne no enkodi ahyiamu na onso nya wa yale sa onipa de obi benya wa yare o yade bo pa na unsa adofo asa ona unsa obakore ya pa ba e wo ho tiko danko na ne no enkodi ahyiamu si antipolina medasi na memma ne memma munyonko memma enne mu nkuta hudie ho asam de no kra ni nyame anim ni me meti ana me yamahimi o cause me ni se chiwade a ebo man nyame mu kra nyame ammo oba ne memma ene saa enan mu ensam ne saa oba ne memma no oba akora yam farento Sadia Bible canon. Na fe ye den na ko ya ko ba se sebio bema ene ne nyonko bema eda. Eti mesre o man mu mpanifo am se ba ma ya keka bia ba still e de ye koso. You can say nanado ana o man pani ni na bedi ya kire se ne mpanifo. Omo ntu omo nan sisa asem we su yie. Na mensre ya sofo e wo man mu say yen so asofo emfanto nyame anim wo mpai bom na ye mompa ye ntia saa ade no asofo esi na kan mu ye nyini wafa e ya asebo asem kese pa na da ho saa no empanifo mpo de senka ye hunu bi nana ofa de ye hu nso de ye hu de se ba abonte na de hye dem ono so ye saa de no eno so ye be de ne ye be hu eno ye mpa bo ne saa ne ma na be tia saa ade ni nyina etitiru kura ofa ye manketwa no sabio saa ne ma wem nyina be koso ama we ya kan ato abofra bi atirim abofra bi be hunu bi na koso saa de we be ba ho so no na bi a wo bampo a wo fa saa susu no na o saa ade ni musa anya de emwa enti ye chiwade e bom enti e besre sempani fo madal ma muntu nan ensi fom ba mu nan ensi fom na muntu saa ade na enfri ya mai mu na me buja so fa wadal ma ko bi rana no ye saa ade ni bia na na brandi ken me dia hono menti ase ne se wo se ne yonko no eti time e ba ye no ade no one report no na anadwo na asem ni nyina asi ye ni nyina wa hwe no ama na eko ade na ba ye na de wati TV so awo kan obi choose se on kana afi later no hono so asem wo ho hono so asem ewo mu se saa ne ma na ekoso wo ye mai mu ebi mu eye saa de ni bidie but bia na minim ne asie enti ama ye nua ba mai de asem ya de apia bonti because time I do ye de minim se eti amra ti ade a chena se ka report no ma police ana se wona fufuo bi na dwobre no a wo yire no na wo bodede ma nipa bi be hu de ye de e koso but wan timi anka ho we ne umia mesere ne se saa ne ma ne de empanifo o madaroma o muntu o nansi so na emfiri ye mai mu na emwa ye okay empanifo ntu o nansi so na emfiri o mai mu kwabura na one eye rafa dan sensem no a ene yeguso no international prophet mse sansem we de enye ne eba ya ba beto okay ensem bi na bi nso abe history ele abeto enti ebeja mo ankasa na omo atoto omo ho
na omo ankasa pim sibre no omo de asi nsem bi o wa makoye D4 ni ntino me pick it from different angle. Okay. So anti nsem we be jama opanyini ne minuaba said ye omo kan no na atie no said because me D4 we am pick us 7 free no be different anti nya in say okay. Ye kasa asemu ya ye kan wasem na ye ni abre no ya de ko hwe na fo mpani fo no ye card no ye pra abomu no say yes unse wa say wo pra nwura o kan bo anu no na nipa bi to ehwete no sa me no ma bi ho no ma asem bi safa ko hu asem bi pa ye to man mu na sofo ba bi wo ko mu ono so de abeka sese bi ni kru ko ne da no ofa na to di ni tum wo oh yeah sofo mami konfa gada Pato cha sam yo didi na abo agya nan o de ti o dabi ade ne ye ka bo ano ono so sa hwete wo bi tie obi kwa ni mu a o tie no ni kunu fa na to oh na untie wo pa metu e wo metu ma bo akiro so eno ti ne ye ka company fo wo se wo ba di wa boda wo ye wo no ma bi wo no mu a ade na ye ka ne anya ni bi se Ghana ye de no ma di agro ye tie se bibi kum ni pawie ansa na Ghana fo wo pa me bo wo da mi mpenti o ba mbela mi cheze wose de ade na si ntima me kasa wose de ade wono de se hu se no san kwase ade we aba social media ne ade a ye so kasa de dura be na ye di aba sen wie mu a wo koso na wo keka kansa mu a ye hwan mu na wo nya sika enti obi asora no akota no kan kwasa asem ade we aba ma ye ni abre no oho na wono ne kunu ntam asem enye no ne ye ka de but asem bi safo na ekonya asem bi process si ye se ye tran na tusa no ma we ano ase de a ene ade ti na nne sa crucial time ye kasa asem we na ono no be gina wa kasa one ni kunu wona odi na he na wode sabi o mpam chopi na wode nsuo no efa ntwa na wode ahye no atwe e woni tru mese wo me fon yi so wona so wontie bi impani forty ye megu obi aso yo but ade na aba no sa antome a me na me se me hwam nsu ya ebi a me nwa bi hwe no nsu ye ebi a madamfo bi hwe no nsu ye ade na da hono eya ni presam ni nya de ko sabe spirit ye wa so fofo ba obu se prophet obeka kire wo bi wo obeko sunsun bi na em say o trase redeem se wo bo anya sunsun bia ko e osuban ni watu ni fo ni bibia na ye ho nkom ni bibia na ye obi wa brabo wo boni bi a wudi ye na woda na spirit se de wo kan na hantew etese se wo ba na wo ko sofo ani mu a e ma sofo fo mre je mo bre wo ko a unka no kre makumi nipa nam de anya sika me da me na nanka krofo yi sabo muteka mu eduru ba bia na saka wa fe wasi na wo roro no na o dwa dan a ade be chama mawu enti na me twika no ma hu sa kola bia me kunu no wa betistia nanim uko sofo no unka utwantro wo pese sofo sha nkom ne ka se wa bia na wo me eduru me bi ho no ma ye prade na bo ano wo behwe ne ye sa hwete enoma wo nyina ekoso yesu se obi ya ade bia na Ghana no ya kosi nyane se sika ba nsemu a ana obi nya sika kakra wo ko no so ko kan asem no nipa suro Ghana fo mpani fo suro na nke tikromu a obi timi za obi se me abama metumi krata mi wan so ade na ya trase aka woni hui so ti de pese kan nyane se sa de no Ghana fo ya dwen se bibisi wo Ghana hanom a yajira yebeka rete sam we se ani abri yante aboni fira yi ba okowuye yese owu ya pe na bebi aka no ekoto ho na ade akya na ye se ye hoyi Ghana ade etimi ye ho ade ne se instant ade na si no entempa na ye befa ho adwen but ye kakra wo ga se mre bi aka cho se na joka kese ntu ka kese pake awa ka road satam na cars akese kum nipa ekunipa eti edu baby say e start flow oven so be kaya me kai oven say oven entra enkran okay eni kwa so oven elodu nipa mane konkran ekosi sen yankofa dash bia amesisi kromu ase o ye fia fagu ewai atuagu kakra nkasa sabin predia say kasa kese ya mekan anadwe ntu pake ebo sesa pake anam kwa no so eti no ma bi hon magana no mesi we na aba na ya so anu say yesi tumutumu ye nya brewa wo beka no wo be say ye kanye no obi so be social media ka so ni kunu di ni tum okay
kwaku ye be na ya pe sa asem na ehia me mepe na me dia ba na enye nembo a ye be pe da foforo na ye dia ba na ya boa no ama mining panimfo no a omo ko sa de no ho no omo atimi wa doje ye me say bi wa doje ono to asire kakara ka kwaku ali ali mfa bo me she ba bo me she kwaku ni American chira me Wofa ase eye kobirwa na ne se me head afre no na mabusa no ho asem na emre pemu no se obakuma se bi a ontomfa na onfa no yimra na rafada so wokuru ma ide metonsa afre no because bi kura ndem wadamfo ada na oto ne nsa na ato so na wate say yesi bia otu ana mo ete saa ni ntina o wasori a wo kan say because me mente matene mprensa enti unya beka obi abegi edi say ko bi de matepe na bia waye ne saa yenim ndi o say etimi hunu ne yekoso obi suso mu ayenim ene yenim obi nsa ato so ene saa yesi say woda otimi to nsa na ato obi so odi ase aha ene obi a oba da wachi pen bia so nim say wo ko hu na ususo ye wo no so nto ye wo ho ndi anu betima mu wo hunu say yes yeah. Anya bo apa yo isiso no unu ni ada obetima esa obeso na be ada kura enti ye be da fada na se kobirana no na ye hunu ni etuam ye pa na kobi mesre no se ne ye kanyina so tesa wo se ne suban ewurade ya che wadoma chede bebre a de ni munyam kase ye brew abrante we hye movie pa no otwa short film amawa Usha suspense nkwa ukondo ushe kwa echiri omanyum so a oso asemu a ye nipa nia na nya asa achede bi me producer gina yi apart from producer woni masa bo woni mbo odi ale kwanta buza apart from odi ase woni mam agrobi ntise urade atuma che wa chede we nyina fa ye bibi hye ne de ne munyam na se asu ne tesa twon firi ho na ro afada zo kakra me ka je so yoyonko na wo so otwi nanim na obotra na akọ wanim obefa fine ko ba se o produce no na akoye ni se ana o yu nyuma pie na yeso bi ko ka se o de hype nyum no ntina abeso onua na nim wase twinanim na monko ni sa na ye yonko so bi yo adamfo a sa na ye no o kan anim mo no anu se ade na ka no na afi woja na etokoso de a den na afi ba bi o se pie ni na apie dia Mr. Matifidi kwa kumi mwansem bebere wo ha me ba media me ni hu nkomo me beto sania we ya produce dia meka ba asem ya me hu na me kofa ba me mfa ma aha ombie waku ombie no wankasa na otwi nsem bebere na akoso ayere se pawo no ha be de ehwade o nsem twefo akuku da mienu amagidini ewa adwuma yemu Yankoti social media jadem den Captain Smart one okatachi jadem den media me pesa me de ma no beka yanko ni ngoti ntokwa ne mra sisi yanko mra sisi na mimfa bodyguard nante because my mind is free my conscience is clear and I may know bit to no bomb to you are coward you are coward I don't even regard you Oh, poison me, you were a coward. Exactly. Oh, person, you are engaging me. That's why I walk around freely. Come forward. And you pound for pound. Oh, physical. You know, Tijina, babu physical. And you can I'm telling you. My boy, yes, be a dear go. My boy will be a straight. Love will be a bit. Winning some money, yes, I had the order to qualify. Remember, no one in a road trim, the Sabbath when the physical, so Mr. Shabba shop, Nadine Quasma, the Sabbath road. Oh, bodyguard now, do a chinko. I'm telling you. Maybe now I'm going for bodyguard because my mind is free, my conscience is clear, and I may know a bit to tell you about you are a coward. You are a coward. I don't even regard you. Oh, poison me, you are a coward. Exactly. Oh, person, you are engaging me. That's why I walk around freely. Come forward. And you pound for pound. Oh, physical. You know, Tijina, babu physical. And you can I'm telling you. My boy, yes, be a dear walker. My boy will be a straight. Love will be a bit. Okay. Nia okadachi de ba no. I say Captain Pa. Oh, one try. Tony Babin shop, but some tell you to the boom, or the Sabi wood and any Nasum, a bad physical, but Bonama, or any baby a catchy. Medium who is a Captain Smart, a penny where Juma Remu in the onzo, on Sinini Yaba, and I have the free engineer so kind.
Indeed, intimate manager no. Hey, mama we kwanya no a. Information center go show. Oh, shower. Oh, the sabe wo asu. The sabe wo asu. Ka se bi. No, udi agra. But I should show the answer. No frat here. Your one as host. One say interview akasi awaya akobara. Say anye interview akasi awaya akwachire. Who's work at the information center? This is a mechanical radio station man obi anti. Na kan say so obema one say aduma awaya no ehun sunsanso ana online bi afa ni interview bi awaya sobro so ma me popular request but you blaster si peki pana oni nam ha radio I'm the king of morning shows. Be not dream that from me. You are the king. I am the king of morning show. Asa. Hello, we be suame. I will be bread. Unti mu. Chaju do so won go for me. Who yet that the one? Yeah. I'm talking about me. I never go was as I never go we are seeing. I'm casa na ma foto ga to me sabe wani. The casa anye. The ten say. Báyọ̀ ẹ̀dùnmọ̀ fi ẹ̀sì àfihàn wọ̀ kí obi àti òun. Interview Papa Ben Wayo. If you can't beat them, join them. That is why they are mentioning my name. Yes, they are joining you. Yes. In fact, the person is initiating you. The deal is that yes. I am the king. Give me. Of morning show. Give me. King. Alangadwa. No one will say Alangadwa. Why? Yeah, man. Okay, so we radio yeah. Now so yard. Now what be one? What radio what from? Radio and say confronting Kay and elevated. No pedal. Yeah. Sir Grace. Sir Grace. If you don't have it, shut up. Sir Grace. Our captain Peho. I found it be a trap. He or community radio now something here information center. Okay. And someone goes na oji and someone goes na some you know ye can be said but the futu se mumpa and e bedin komo o make kan sem bia o mo akromani ma o mo so ba nyame be fa han so na ya kire o mo ne ma bia ni so kakra na o mo hunu e wi ase abrabor ne ya na tie na o mo hunu daachi ene ne so so ye wontem na ne ma akotote e de amaye antipolina ofa medasi na asemu and ya mesra ni say media for ebra so say nyina ye beka ye ho abom na ye nipa baako em say ye dwumadie baako na ye nyina ye na ya na koye challenge ase we say me na me ya ade we hu say we wo soro we hu say we wo from enti nsem ni bi wo ho no mo a we kan ase twi we kan ase twi ni nyina emfa sabi mfa so obi anya de emma say nyina ye behunu a eye sabio nyame na aya adom no adom nipa bi eye yadwuma mu panimfo na yadwuma wuranom nyame na adom wo mu naja o ma be bi adwuma kase ne enya bi ne ye de ye enti ya sabio ya yanwini nko ho kakra senti ni se adwuma ni ho a woni platform bi aba akokasa so ana se adwuma ni ho a sabio bi ana woni ba bi ye de ejina na emom ne me sere se de asi wo yem bra katachie ni me papa me bra captain smart ntemo no we de em say agro no mudie we de nya asem bia mi hu ne say asem bia na emom ne me sere ne say oh so what didn't sabe what any be say sabio katachie ntimi nyina ho so what didn't say ko captain ani eno de nya de be ba so me de buri say Chatawali go yi tuo e go face ni nua your friend say Stombo go yi tuo go ai enti me da de me sere nyina ne say yenka ye humom e media adwuma no workers ni nyina yenka ye humom ba saa niema no de ya na ekoba saa ne emfanfa so obi e ma na yenya ye kan say yempanimfo ana ye adwuma ye fo ye adwuma wura no mo a wo mo abi adwuma ma yenso ye bi no mo so nya ni gie bi e dai e wo ye mu because say adwuma ni ho a yenso ye ni ho ofa me da ase me de ma no asi okay Dr. Lawson se men kan cho se ba ne Lawson beverages se ba no bibiduro dia
wo san ho a wa mistake ono wo mu obibidu no say ma wonsa ona di delay man ne ba yo man was delay man yo wo de wo mpese obe delay a na wo de wakofa kakra lawson ono ana de ba dwa so wo sa di nduro bebiri so aba dwa so a unya fa ne number na wo be na Dr. Lawson obe show ma ne ma kotote di ama wo TV ni so wo se ni nduro ni sam so bebiri doctor wo boy juma gidigidi number no fa no afre na ne ma kotote di ama 0248619999 0248619999 ofa na afre doctor obetini nkana ne ma kotote dank o sorry akwani dank abetro ne ma bebremu wase openechia kwa number no fa keke ne frɛ no ne ma be kotote e di ama Dr. Dank number no enegu on 0244017556 0244017556 0266593330 ofre Dr. Danka obetene nka burukutu wo ye be manzo wo se papa bi bobi fufu no num beto so a emo amunim twa bi no wo se no watwa bi wo fa burukutu ni kakra ne na aduane na mo minimu yo wo se wadura yi na se fede kakra wo ni so pese osunsu ntimi nsu nipa na ta odompe mo kwachi akora wo fere te ba na sa mo amunim twa na se burukutu gina nchen asa chese no eso ate ano na tote na ne ma ekọ burukutu se wo de ofa ne number na wo fere open dodo atu a obema obi atu ama ne ma akotote de ama number na 0244620294 and 0244833562 ubetene nkana niema ako toti ediama healing point na say durubimu healing point asay durubimu aha na ye kyerɛkyerɛ kwan ya faso ayade ye body paso kwan ya faso abinyo ayare sa yetimi kyerɛ manuro nyina ye nkyerɛkyerɛ adwumadie kɛse a ɛkɔ this 31st of this month ye you dwumadie no best at Sunday ye repeating Monday the amount this program ntwu ho mfiri ho da bi adafo aso fam na abenya bibi na yade bi ba emergency a watimi agye wo ho togbe ahaban keke azigirigbo zonkaru kagoka ne papa no ofia o ko benino oboa ko ni kurum the whole 3 months papa na go ye ni kurum a ko kanea ma bom no asaba ne ampaye ebedwa ono na nkomo ye mede wasu the only scar de bana so ya fa na damfo keke because wadamfo ni asrobo akotokoro ya na nkasuro titogo ahaban keke so de fa na damfo wasi ni yehia pa ya number ne fa na ha obi e ha wo no wo de abeda no ahwa ma ne ma akotote e de ama number no ye 0244 484-747 0244-484-747 and 0244-50-66-20 any number be a kikan wo fa na Fred Togo a obetene nka na enema akotote maami abe heba clinic maami se fibroid da wo yema ni tuntimi wo be mo awo afa ho even fibroid na akora pese nane a wo bibidura wo de be mo amane nyina anane wo se ndamu yade e wo so diamo aye mere okosi nani mu asisi ano asan a maami abe se menka njo se wo ta ho tweme ne nananom di nubu na agya ne ntia bibidura ayale hwede wo tenete maami abe se menka njo se fa ne number ne frɛ ne yema nkotote emfama 0243 345 392 0243 345 392 0506 ofrena betene nkana niema akotote ede amount katachi ene captain smart ampaya ebida eagle the mekanyina na se akoye esemtro adwuma na obi a kyerɛ na adwene ɛwɔ adwuma wo yi mu na adwenkyerɛ mu no ehunu ye sɛ enye ntokwa enye nsɛm twitwi eni ade bi sɛ yi nyina yɛmfa wo ntena ɛyɛ na enim obi anim ɔkyena asɛm ɛnɛ na obi wɔ soro ɔkyena obi betimi asifo enti babi obi aduru no yɛmfa ho ahwa yɛ ho enti ɔwɔsi enti ase ne ehunu ye sɛ ɔdɔ ɛho hia ɛwɔ yi bibi a yɛyem ɛna mpanyinfoɔ sɛ obi fum kuma obi mfum nwa yɛte saa nneɛma no ase a ɛfiri sɛ ɛbɛboa ama ɔdɔ yɛ ne koro yɛ atumi asi because yɛ nuanom mmienu no sɛ ɔmo yɛ organizations bi some time ago about fix the country very good na wohwɛ ɔmo a wotimi sɛ ɔmo nyinaa was strong ambition for the nation Kofobi omuye role model for people and they say if you are a role model for people you have to leave a legacy and a strong example for people to follow and say obi from
na wo fi se nipa na fuma ye hu kwan e be fa so a wo so asem ni mu ha nti mi fi se omo abenu no omo mfrafra omo ho e wo akire na omo kasa because omo ye leaders of tomorrow. Okay. Wachina bi dachi bi oma be mpanyimfo ene akanifo wo man mu. Okay. Ti mpanyimfo ti sei na ya kanifo ti sei a sabi ntwai. Enti omo nti omo ho ase na omo kan hunu sei omo wani swade hunu bi se dachi beba o man no omo so be sombi baby e de omo na dru baby to mo ankasa ntena se omo nhwe de ekoso no se ye se dachi bi omo dum pempen so bi na se mofra e de ba be di omo chi a e beboa omo ankasa se but omo mo don ne sa asem na meka no omo nhwe from that side e beboa e pa mo nhwe mfi that side. Love is the most greatest thing in life. The Christo kind mo no me mon hweme na mo no senia me refi ada ya mpese men kankora awrade nhira mo wase odo no mo nwene ho ebeboa mo a me boss friends say kuku mame nhwe na me wura ho kakra na na me wura ho dada but ne we ne be sanya ne ye no ama sebe woti ba bi nya ofra won semtroni a ya na edume bia ya na ani wu kakra I didn't know make us because my main castle nipa respecting. Okay. Obi to me kasa muna mo kasa abante. Okay. Tiwo. Muna mo kasa kroma from penny 40. So obi nsu sa word ni ma na chese wa pagya wo. Oh baby odo agina. Odo agina. Na yenhwe ebra na FM station no so ne on pennyfo bi. So GBC 1 ne wo kwan kote. Wan yen hu bi sa. Okay. Kwaku ensam twadwuma na ewodu obi atimi yo tie ewodu obi atimi ye mafo ntie sa asem wi ya na emetra videos me se me ka asem na se nipa ba akokora fa masem a mepe dan se obi ba na dwe se me kasa wi na nipa dodo afa no na eye ne no because no nyankopon no cross akra ba akokora ya dai esa kira onu nyame na nyaje eti wo ba tra videos a wo kasa ya ma nkwa wonya viewers no nya nipa bebrebe no eno na eso de na wan ganyanza sembia no na me nwe be kan sem na me de pa ohina wote apaka mu se be kasa won na de onu so opaka no so na nasisi form no so no de de pi obi aso wo yo okay na de onu ti ni sika be bia adwuma wa mi adwuma na nko bi be wo mo aka mu shisha da kam but obi akola bi na sabe wa bi adwuma pan mu bi no wa bi adwuma no afa mo na otua mo ka na waye kasa yi obi abia ni radio station obi say information center look at this ayemwa na makofa we aba ma obi anya bi katia sebe mo mpanifo na mi tie ba ko bi akutia ba ekom obi say on the boss obi adwuma no won fa koke nko abroche me enche no omo so omo bi adwuma no omo chom ba bi o ba mo so mo leaders eno mo e koso no so hwe Rwanda no mani ade a ntokwa esi wo no eyeye nia nkrofo ye no kasa na kofa ntokwa ba yo ni nyina akogina ye nyina ye papa ya kwela ye bibia ye bra jonkuma wuwe so ende kofa sa omumie ni ntokwa yi ba ye we say poison ana ade ne ba so se nya poison 18 mumie nu no we say poison we so se nya poison eye mo ntokwa jonkuma ye mabusuani aye mabusuani enya mabusuani adana mpanimfo se ya mafo tiemu me no se obi ka no se we leader na me yese na me yese ya de mu ye no mumie no nya na nso macho anya ni munyam sa mamo mame ko me nwa katache fifa so edu me bi hon ma I think say ono kra no me hwe na ikro ye ohene because utie ne nka se em so odi akonya Captain Martin so de minimum kra minimum so ye ohene because asafo hene bo ne chame heavy awa asafo me Captain Smart Mpe Nipa mi wiano no ye onime ye share chapter half Fox FM ye free baby chapter half ya chese wo ye nipa katache free fa de me kase me ni na share se ya but me kai se ase ye to aba omo baba ya analysis ni ade ade se ka we nya we matra ho ma se en na wodi be wura dwumadie mu fine dwuma we obi ho okọ hu suku obi ho anko hu suku enyim de anyame e de difference so de man
woni ni mienu gina why difference no obi eye ne de esam twa dwuma nya suku nko o wobi wanam no kasa ne adwe da ne timuti obi fix no na ode ko but mama nko menua ayi fesa katachie so baby adu no ne nkasa yemu no wo wa chese musimu beti o manu asemu a munse wo kasa kwa bi wa kire na o jeje ne so ne ade masa emma obi enlidu se kase emma obi nsuso so mu ye mema mienu emma ntokwa kra de 7 peduasa nemum to the sense say menu se meboa kekaw me de me se begwe wani ase no enusa meni kwa kuti ye beti makasa akasa but se meka se mabu kwa na kwa kuso babo men hwe ntokwa hu bro ba ko ankasa bu atimi twa hwe fam ani haza agro na ni ankasa bu a wa mini a wo to no etimi eto hwe fam na se be nipa na wo fi so babo no enti ye wo kasa bi wo hono mu a mudu age bia kasa ndie beba ntokwa na bia akasa beba but to the extent say me show barbarian shop wa bi de me se be wu wani ase mabu akekaw o bodyguard ne no enusa okay ya bese adena ekoso na nim guase na Ghana no ese nipa hwade pa itomu mienu ana face me nua captain smart se wo de be kan se we senior e chen katachie eno de ekwa bi so no se be pre captain smart obi anim nimu ye bedru ba bi ne sene se enye no hu bi ade bi ebo bi na e ka ho me kasa se mo se jete yi obi betima fra no wakasa tia wan na ese oye radio adwuma won kwa de aka papa fa ho da me kasa tama na mo kuma se fm me ne covid man kwana ye ne ade she kwa wo se ye ani asa ba fa ade she akwa bi fra wan to no take me na covid makwe wo fra mo sa mo no ta na me se kofi afa de wo fra ja no nka de obeka eti se won timi nko radio station na so nko ye radio adwuma so ye presenter na kasa radio so na onipa nyina pa wasam me da bia me kama sam se me Mpe Nipa o teme se ha de na se nka kan se ye opanifo bi o ye kasa wi a ye kofi o mo fresh o mo no ha de na se nka kan se opani me da se but enyo se obi e kanfo no so o pese o kire se wo ye hero no nyame na peja nipa wo okay amafo wachi omusuamu ye ekoso yi mabua kekaw wono nso se obi ni radio station afedi yet radio so kwa se information center look at this emwa ni amoye no eye nimguase munhwe na munyai asema asia numre ya yebo obi tie me mpese meye pasha mpanyini se kanokra che damfo mense damfo agro katachi opre sama ni friend katachi no opre you penasem pa ba opre aso aye no homa be wura adumanim na me be momo se minimade ne ye ma be konka omo ewo da motive na nye ye mobla sa eye dan ye bi obi wo ba no wadoma chede no so champanimfo ne di kan no nanso mu kura experience bi ntino me improve njiro mo se so waje omo experience na kan wa no na ma wo ye wo ewo aduma bi ya mu ubetuma ye odifo na call na urade de man ye greater than umpanimfo bi de omo akura tu chema omo hyedem di hu akonta ebrebi because of banyini bi for them no wodi prophetic hu nkomo na di a kire so ye kese pa oto abato nkom hye bi no hye bibia sensuo beto yes na mteze papa ne frem papa uzubemba no se saade nke bebe mu ye ne stop we se be ye mpese na yi ne be utim so motum etimi yesa edi ubetuma pie se kuma na ukura gift bi e so che panyini bi de be experience ndi brafom odi ase na waji bibi won nche na odi aka ho kadajie be so oba aduma ni mu ne ya no ye hunu so ye hero de waji bibi a masa kwan no wa tobo wo mera na obetima didi a che ekobasa na wa che wo mu no ode ya obeka na obezo ebi o experience pe obuni ho pa onkasa wo ne ma bisa obe no nkwa do be ma mu aye because omuso atwa kwan pen se captain tietie na bakwasem atro be mu ye de no bi so oba boutique be frade ekura wo ndua ni nyina wo kuma so afasa ya wo mu nyina ene nyame adom no abeduru ho ntu pie ne nkwa so obezo oka ne awo ka ne kire no a menyini so obeti ase sa ade ama ho tie nka nje ye nua kadachie se aduma na wo ye no me pa ne chew o ma ne bomra fom onu obi ani competition kakra obetimi wonye ne bre so a na wokọ meka ache no eba ahinsem mu nkomo ba na epaja aso owura manhia ahimfie no emfie wo hanie se de obesi adi no ekoba ye ni nkomo saa
yeni ngomo san de sra no no kora kwan so na me de me ka che mo ahwe program ni ye pa ahwe ni program ba unu ni amegan we nya pa sha me captain no to bia ne ho abufu se de obesi achima kan so ni bi okra be kom na nya no kore yenim ne sa but wa cha adwuma ni ma bre adrum bembenzo bi e man ne ya me pese woni ne be ye pe emwa ebiemade a ehu pa me hu ye wo captain mo so side abrandie bi ase no wo hosti o so no we dey wan na chie ni nkura sesem sa wasi abrabo kwa so afa na wo kro nyame aye wadom station gazette te sa angel na asama ba ndi obi aye ade abufu ndi o si information center kwasi aba ba no kwasi asembe no eri nkura sesem wan na tu ne fo dabra wura fi se adwuma we no ba bia oti betima pamo na tina sa afo ne be so mo fa wo na fe wo kasa na wo kan na de na be dua de ama wo na sa mikrom go so na FM wo kura nka be kasa we de a kire mesre no o mena ni mra no so no nsa mra mfram biem fa che opa bi meche wo because one aka ma be du agia me apamu ba bia wo na wo na pese fa wo eno de o ye de obehia eduo nhwe yie na sa word no amabia mpie na no biem if Captain Smart na wa ye adwuma wo ho a wa firi ho no onse sa word no hwe na no so a boy ne boss kura wo nka obi na ya abrefu na wa ye adwuma wo ho a wa firi ho yi wonu no hwe ya sa boss a word ne so wo nka bi se sa be hye wanim o ko ma mpanyemfuo bi on kasa kasie bi abeto am no me ma wure mfiri se despite woni ayi adamfo kwaguti adamfo it is an adamfo na adwuma na wo kan se ya eskafo onhwere wo mu ho ne mu be hwere wu yani no o me na ni mra na ho so na ombi di ni nkomo no okodi bia wo se de obesi adi na abwa na te masreza captain ozuzu mpre nyantokwa nyina na wo se woku ozuzu mpre but your computer so dia abasisi ana ne ho abram your computer 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, ani me ma connection ma for den kofo sika dwane ne wanya otedi dim sa no. Oh, Express Group adarmenti. Akwento aye for. Opese otu kwan kosiande a. Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say aye to ana se visiting so a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso. Obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Akwa Kumasi, Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yenyimedu yesuedru neza shansan. The man in the burukutu ginger yes a dazidur in the kekedru neza she. Ntisi ehun ena nyimizia na nanu wodi she drinsan. Onu na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godo nyina na ma be from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Owo no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Into so now way from the bottle. Ana yi sasha kure na fa posoto ano. Burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very men's you.
nom no nyansam enton ma obi a wonya mfie dumotwe ana oba a wafa afuro saa adwadie nkrato yi FDA hwem agye atum se eye Sawa pantade papa eye class ebe fataw na de bo no da fam a ene na nhwe babia se Sarakoba boutique eton ma na mema ntade de de kwayie party office wear hodo say suit na wo pe ladies wear e ma bags hodo watches jewelries ama wo perengana e mema belt na wo pe jeans papa enkoda ntade ene pidie ene na watu adi na wonhwe se kura de wode abebom wo eye 1 month promotion enti woto ade baako a wote 10% ade free so de mawo we ya kwanya abade ma atufuo ene mo amopa ne nkonkwa to Sarakoba boutique wakwesa ho fedie mu kokomoti a yensa ne ho mopo da biara da hwehwele chi akwan awo soame wona Sompa FM Sompa TV ene di hwani mu telephone 0244 797215 0244 797215 Sarakoba boutique enter the papa perfect. Say I go no don't so. I miss a baby. I take a power baby. You trip me out of Jerry. You don't know how many. I want to. Mama ya numbi na ya moko mo. Ini epe mema ko monabo. Ni de. I want to. Aha. Mama. Listen to repeaters. Listen to repeaters. Remember someone. Listen to repeaters. Wow. Oh shit, my na yero. Hey. Listen to repeaters. Seja. Cheers to listen the repeaters. Say, Nyansem, one time many power in feeding watch and says I think from FDA, I did you I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Wofa Unity Conference. Unity Conference. I drew up your move. Where Sompa FM TV Emaketiapa Sompa dia sasiso emenije Ajuma yesimini aketienti usumwa sumyo aduna bema wanya aketiapa ewa sasiso Ibiasimu basumna wansum ye dia fanyina masewa wansum bisa usum ye maketiapo eni enije ti Sompa dia emaketiapa Sompa dia sasiso emenije Sompa FM Sompa TV maketiapo Sompa dia emenije Ichimwa fidie netu Sompa FM and TV Nebema wenijie Eni aketiapa Nebema wenijio Sabra bwe modakini Dina cheo suna udie unya Nebema wenijie Aketiapa nso kamu Ema aketiapa Papa wafidie netu Sompa FM and TV Bibi aboko de. Pacho udin de say. Pacho mi din de fiata. Ma me fiata de na de na ma osusu se Sompa Asem Mpe Nipa betima bo. Pacho da man se mama makonya se me. Pacho mi to plot one pay mi ko from. And I'm to plot one pay. Chokobo yamba yo. Pacho. Okay. The plot na me to ye no. And na be ma na to ma mi no free mu. To ma be na to ma. Ukunu. Pacho ai go free mu ti boni. Otoma me last no ketwano ano di ni jinto so ndi ne me koso kodo so ana nya sia kaza kama akoya na me ma mi free do free so na me kru be free mu enza ma ahu kire e wo me so ya me kodo so abere me du sa me kwa ko yeso aduma
the blood be no by no madam from and also person yet pay back mamma ma setting mu editing na madam for ne bra no no so ye pie ba kwa no okay madam for no so ye pie ba kwa cheme do mu kwa no kujiso ojiso ana so wo wana mo hin ba o say wana man protein so ni no say ata and one say protein no matter ama wa hin bi skani bi no matter ama na skani no so matter ama skani for na skani for so matter ama poku training ba na only do wiska bogu hai I will say poku training you say okay you might the one do wiska na dia meeting na here atman so na protein say half and o say avelo o say protein nye ampere asase na petuda the moana blabi ba on so on here no petuda okay no ba wakati me say protein me am protein am say I will say ni kwanzi meeting sit down also na o maton na din na me call twede the me call twede on na me ko hwe na say e ampere asase am me okay you number no and so chinchina when ni say na kwa na ta ayino atakura ne so na dia protein me mean standard kana atakura no ye ampayu diguru okay oba he no so no na me ya to no panyin pa no na kwa bla ponti wo no oba he na say obi ato protein bia no on fa ne paper emla ena me bo onyina na odi ade na wu ena ye do no na abesi na chi ena ono mo ba abehwe mu nyina mu papers okay ena o he na say onkola ne me nko na ye nkowe protein ya kowe ya ba ye na o say ne kura na mposin kura so ne die ena o say send die na me de be ya mu ena me share group 200 ena me de snap to so na say ne kura ma na group 200 ma me na say o so wa anya ade o ya bi say atam na 2 million there edisai 2013 eni na ewo nanim de man ni snap ntimi da o mana e friends da me ko do to say afa ya me ba be ya juma na blani be ya me so ma ni nyina wa kwa protein na me dia ana petida for dia nti ko wi mu wo sa twede wo no na na hwe ya wodi adanse se ye wa wodi afede ko ye waduma wo kura wada na sibiem so no so aba no wanyi 2 million national yi na naage eno achie na afede wo se nsa anya wodi a watwa modu na na ni din de say wade kwabra ayi wono ni ayi na na atakura okay osi sa minor to ndi wondo antinya dia ubetimi na atwemanso na man ne beto no onim se ye wo hia ni dia na odi ma skani se ni ngotwema etiema ne wo faba omko hebi no nkra ga chen no hobi ena ga chen say na we die e sister Atalia of abani timi ka chen na ka chen da me ni ni baby kan no kuro enti bu ni kwan say wo ton de ma o say I am pay petudafo no ne papa wasin na na sport anu odidi so ama no kra no ayeden ma mi kura odiam so odiam kakra bi mai wati e be frɛ na na ya bonko mo na ne ma akototi mizo drink no abedwa so aje se manfo bobi papa ye de mango na ye dese sa na o 5G misha o ye adwuma no abra onum bi atim se ne ma sisi so ma na ne ma akototi dia ma o pedodo atu a number na hia no afa o pe bi so aton wo o soto mu a ene so fa number na ebebo number na 0263 185869 ofroma onsa ebekabi sanso na 3A capsules osi koko ni tua woto ano esisi wani asesa o koko ni ndiama wonnamu no niema nkoye mfama wo ma na se moja bi APAP woto nkakrakra number na ano afa 3A koko capsules ofa ombeboa wona koko no afiri so number na 0546107107 ofroma niema bekotote ede ama express group osi wa kontisem fashe omunsa no monte ne mfama express se ko ba se school na pesa wo invite bi na onsaka akontu na pesa otuko dipa na obaba behwefia ententem so o form number mbeboa sa kwanso number na 0249 311 0249 311 o form a eniema ebeko toti edi amount na afinzo so no
wasan so akọ 21st clinic ɔsi yɛn kankyɛ sɛ sciatica yareɛ ne deɛ obua o sciatica yareɛ ne deɛ yɛ ɔmo a ne sasa yareɛ no edi sɛ ofiri sɛ oto ase twetwe ntiri na wɔto ase ne nneɛma nkɔ yie mfa ma wa na odi wani akyerɛ hɔ na ɔmo aboa ama nneɛma akɔ tɔɔte ɛde ama Liberty Conference Liberty Conference o man ne ya odubu ache awie bi da de ne ye adwuma papa Jubilee Park wa ampa ye bedwa o baba beto wo fa ho ye boye nsem abompae boye nsem boye mpae boye nsem adanse ye ba o ko fo nya adanse die se kuku da meda so nyina e ba bi nti na so do ne monyama ba amana ye fe ye 13th April ya na dwumadie ne be ko so 13th April ya 2024 anopa 6 na odidwade no ahyehyɛ so den location e Jubilee Park Kumasi ya ko na nso ebra be so na dwumadie no emfa ne ntoma pamfra sɛ de ye ne daa no na obuo heba and medical center obuo heba obuo se brɛ na omonsa o yade bi adokoro woni wo no mpentiri mu obuo se obo mbete ne te e de ama obuo se de fa yade ne bra ekuda bi na ye wo na ntiri wo ho ase waposo wo na ase atata obuo heba se basa yade ne nko ade a obeduro wo de abibiduro kroji ebesa yade no obuo ana ne chese ne ya obuo ana chiri nkase ne sa obuo se uti paiwa bra na omomo amane ma enkotote emfa mo number ne 0249761508 na niama enkotote emfa ma togbe ahaban keke azibiribo zonkaru kagoka ene papa na ababu dino oba na ye medese ne dinu manu ndimi o edini mu oduro adofo edini emu odu toge ko beni o ko di 3 months kagi kania masisi ani wose hawo no fatwa no toge na wa yesi be ma tutu a oba tutu atri be ma dem no toge mpacho mo akwaba yo pacho mo hoti sen awradi ayade toge obi a hoye awradi ayade ajumano mo gusu kakran damo asise mu pese mbebo ganafo sanse penifo kase obi ni mo na obi chire sanse wonyan sakura na kakra na omotumi kanosia nipa no oji adi Canadian no ho obetumi eden abobra nti omotumi mfa obi ya fie se okay bra na yemboa bra na yemma wo yansan omotumi anyane sa no se ana ombetumi aka no ewo mframamo se obi opese obedi na dwen adi tie dia fine nti obi pensusu a fine nti no ibebon pa se profo mo tie bia no obi abesua yansan nyamisha togo nyamisha togo nansan uja ehoko beni waba beduru die na ekoso wa aseye so okay me pese medican achia etiefuo meti ye frame togbe araban keke azibrigo sonkalu kagoka from Benin metiatifo ni na ni apelifo na amu ewo kromo ha okay na eya na nkrofo bebre omutumi fi se ye nantisi aba radio mu aba TV show ye ni hwi ye ofie eno ntina ya sorry abetina ye tumi nantisa nso ye sana de no otie ye wo bibia ye tumi ye ofie sanse anipa bi wo ho a na upese obetumi abobra akọwenem na baby a ukono ohonye a obi betumi akache se he ya butre twen so aho ntino uyasi ayewoi uye be mana se oba uyasi a ehia se obehwe wo husu yi uye oba nsusu na se oba uyasi a ehia se obehwe wo husu yi insan se anipa pi oti asase we so a na ene hu hia se oke mbetumi abobra akọ nenem but bebro ho a enamo ne ma me fiefo no so ntino na omu betumi apekwan bi so akono na se betumi apekwan bi so amanu yare na se betumi apekwan bi so aseno obi ho a enfa ne ma me site obi ho a fa ne papa site na chese ombetumi ede akro no na ombetumi ede akono
ana say betumi ama no yare ade nti ye free ho no mu so a oba se bi kafra eya na etumi sole say okay e be kwa kope bi no so wo yere na nkasa betumi ede asole etia asole say okay obetumi akọ ye wo ba bi o ho a se bi opie na se okonya duane bi okromu na se odi ba ku bi a na ebe ye ni ya nti ni nan e ba no sadia so wan hwe wo so yi a etimudi haw adiba adamfo nipa bi o ho a adamfofo omu otumi krokro no mutumi nti anipa wonya gidie e wo ne ho no e na be betumi ede ahaw yes nti ya penisi a ye ba wi ase no anyama bebro ho a ye fem nti eno ana ye to me ka kire nkrofo no se wo a wo ye anipa wo basase we so me ya meti hai ni kromo eye beni me free beni da homa a me wo Ghana ha no bonda 30 years a me wo kromo ha nti enye se anipa enyare ewo mikromo enye se anipa anyhow ewo mikromo so ati mikano anipa to me ya how ewo baabia se wo akasa no o mami ene o papa o mo fa so o mo to me gira so se okay o mo fa o riba wi ase wo akasa no wo na obetumi ahunkan a obetumi ahwe wo so yi isa se adia ye frɛ no sunsun eni ebeyi eni saa yamanyama no se bi wo mu na se ye fa o kɔ na se wo hu anyama ewo hɔ a aka wo ba ha baka beya wo akasa be so say yes bibi awo yes nti mi ankasa togbe aban keke me ya nipa aka majai me hu a aka min kasande okay nso no mi so meti hai afia mi bedi ewa wiase no menem kwan bia so no mbe ya 121 asana betumi afia sase we so tamu ye family si akwanya so no na ye wa mema bia every year bia no ye tumi ye nti December ya nti mi akasa anipa obemi aye mi chame no eno energy sika kese ana omo plan se okay o mbetumi akutobu amba keke wa chame ya nti me ya nipa anyama etumi si sada no na nya de kitwa ana me so na ka kire no se because unsana obetumi ayama me no unsano na ye omo ya bibi fa ho nti osomu unsana before obetumi ayi nsano ma me natwa no apai wow before obetumi ayi nsano ma me natwa no apai okay na pelifo no ka kire se bibi ekoso ade na me ka kire no se wan kan okradi a me so ma ready se o kembe ko yani na yekodu yakopon mu ho a na se wona yakopon betumi ama o bonus ana se me to be ama keke ye be hu ati me to me jai me hu se oh yakopon wo ho no me to me jai me hu se wo betumi akumi me tamu no ensu ye na betumi ntinu me to me jira baby prekumpe na ma fa carpenter fo adamfo so ntino anuna anu akasa ya no krese yampa wajisika kese se okay obe fosu akumi ntino madam fofo emuna omoto me plane ni ade nti me ya nipa me humi owa hai be bia de medu bia no na chese eye bengu ena obia to media ni be bisa se okay mbedigari okay nti sana ade no nkoye okay nti no mi akasa me yede me wale no kura no nsua duane bi poti obenua ade tu ho mi togba me keke letumi ababeti debi because me pese obi abekumi just like that okay awa yes nti anipa bebro ho a omundi mu se okay omu wasika kakra omu wo bibia da ho nti no anu nso awi ase de enya no nti ne hu hia se ye be protect ye ho nti kwanya ye betumi afa so protect ye ho no ekoye ni mu a betumi ani aka medase togadi ngomo pa
udie ensema togo kana no wo kire se ahobambo ehia wo wiase entra ma kwase ya benku saa na wo pese odi nkomo no de kire wo na oha bia so a wo famu atiasfo asase so togo se ubofa na so ye wa urade benam ne so na wayi wa fidi saa amane ne mu togo obi se nkomo no ye ne de opese onu odi ahia mu number no. Okay. Yo medase ebia na se anipa no ewo baabi na opese obetumi ahutogbe ahaban keke okay obetumi afrɛ me ewo 0244 47 0244 48 and now say 0244 50 60 32 0244 50 60 32 and now say 0244 and 0244 50 66 20 WhatsApp also okay awiyase ye pese be bobra akoye ne mu a eya busy ntino eya na etumi gi kwan bebre eboso nti kakrabia nipa be kase ma ye busy kakrabia be kase ma ye busy okay na kase utino on se uye anipa ya ye be ma no ye wo problem pa isan se adia ye friend problem ni se anka uye be ma na se bibi hawa akwati se sebi ubema enya adwuma before wakasa obetumi atuni ho anamo no ebeche insan se wakasa no bibi yewya usan enyewya unan enyewya nti wakoti ene sebi kafra ensheda ya adwuma okay nti ebeye ti se obetumi atuni ho anamo okay but eye bibi na uya nipa na se usan ene yewya wa dream be kaise osebitu anamo hospital yes and ase Mame Mpe baby for yes so no ya nipa no ye pese dise bibi be koso asana ebetumi ato anamo dise bibi be koso asana ebetumi ato anamo so no yes ana de no etie akoda kitua oba owunu nde no ufa osomo ne bema no na odidi agro kakra bia obesode yakupon on twen se sebi akoda no beyi akwako du baby asana obefa hondin ade akwahye ne bema ntino anyama bi ho a ye no for the meter nti said ye be ya tamu no du se ye be yizua anipa no ye ne prepare yeah ntino tiefo ni na no mechia omu se awiyase enye tamu antokwase ye no enye sa tamu no ene totuo ade atoo me ko madam for being change na ma hu se okay madam for no ewo ponko bebre but ponko no nkrofo to me ba beto ponko no diko omo to diko na omo adi ahoma adi ahye na minimo da kuna me bisa se na mo ya nipa no ade tina nyama bi o na mo try sa se ponko no ye wunu kra no se ahoma no ntino na chese obehumia eya asem nti ya nipa na se ojai wo ho a nipa be try wo okay ena ebetumi akọ free na unde a obi abeso eso omo so sa akodu baby no akomodi no a akwadidi obe pipa ne nimu ni na akwadidi na obe akwadidi to go komodo ntino wo ya nipa sebi o wa ya mistake ya wo kono una ohia una wo mobo yes so ate me kanu utino yakupon bua na se tamu nudu na se ko fa odi sha daka mo a he sano ya du cemetery ho a bia horo ne bia be ma baba e wa wiase utino awiase mi ya jatu mu se ye bewu ya jatu mu se ye betumi ayare ne bom ye ntwen se obi nya ye bone yes so ati de mekanas ntino nkrofo bebre wo ho a sebi mito bia na mekeke ameti hai ani papi wo ho a sebi mi yede se omu ye 10 but ani papi wo ho a ni de no ye ba ko pe to yede no ye 10 yes muti ani papi
bi o hwa ne biso awale wan pe ena esa ji ba kono so afre ne sam ya sa ji ba kono so fini ba wo de yeten obi amu nwura obi atum because me ware o muni na no me ma set bibia dada me ntwe se oba no afina oba no betumi akọ ye kla na matoa na mo dabi oba no ba fresh town sa no set ni na tutu kwa kura unzi yenso so ati me kanu osto nde na guy bi oba mi ho na osusa se mi yere obi agi akoda ketua 1 year wade tu ho na woko nti ofre no mbema no ena etumi yede tu epeke nti uye anipa na se ye anipa dua se no ntwe se yare bi ena ebetumi aba betaku asana obetumi protect yo nti oni uyere wo ho a tamwa nini akoba bi no enye sa tamu na obetumi yede asole so atem kanu nti mi to be amba keke tambia no ye na metan ka kire nkrofo se omu amotie me bia no jinaso na waboa o for the meantime okay asana bibi betumi aba betuo so otumi nya kwanye de otumi mba okay ntinu adia e friend protection no yeah anipa bebro ho a omu nim because protection no eye bibi na enye se oye adwuma o otumi ho so ati me kanu ekweti se obi a ni akotin se dan ya adwuma nti protection tamu du se anipa hwehwe se okay obekọ odi a omutumi yeden omutumi nya kwan nti ewo mu se yare bia de wasase so bia no beifo ombetumi adi sa yare no adimo yare bia nso so bibia etumi ha nipa ewa yese no sunsun betumi adi ni na adi ama nti ya nipa no ya mo ya hoba ena betumi adi asia no kwa nti wo a sebi otomi no munsa wo a wasetramo ayeyi wo a wo ye oba sebi obi babaji okuno no foso na waba wo a obi nsoso ye ji uyere afi usam no anase obi nsoso di uka ni ade na no bra but ye mpese ye ya adwuma no ma wo sa meseke no babio so ati dem ga nti no mi pese mbe kasapi okay toge na wote ne gaba ne komode oba ubetime feeling ko na he time no be aduru ten komone be yo de sawa o dogo ya mi njira o bo adwuma o bo adwuma ya sibu mfa ho de waje ho aboso o bo adwuma din se anipa bia de o pese se nde na meba liba nti mu amutofunda ka ho no na mo si sese no adwa no ye nti ena mesi na musu mutu wo mo bompa ya na say yes esu bompa say adwa no ye den emra obi hu na che say uya nipa na say wo hye wo baabi na say wo si wo sika ana say bibi ni awu ya say na say wo ja wo hu na say wo kwa na che say ko to funda ka wo ko kra say okay wo ba ko to be 10 na e be ya mu de ntinu awu ya say ayo wo yi sebi kafra mesreti foni na say wo a yare bi hawo no man jai wo famadamfo fatogo ni sika krapo a famadamfo ye wo ko e betumi afaso didi nkobo kakra na niema aboa to ye mfa number ni ntwimbi na afi ye nsole so ebre na tia ye bebre yo number no ye 0244 47 0244 48 and then say 0244 50 66 20 nana toge ahaban keke na otene kana breni nti obi yesikani na se otia wiase a ofele se obepie akwakoto anamo nso no fele bia ni awiase dabi wo shadaka mu a obi abema wo babai ntinu wunya kwa shadaka mu toge si obi abema wo babai toge obete ne nka wo bomfa
ejosu bomfa to go bajuma din ene to ga che se wakwabo ene wa homesu wa homono kura manwuram to ga rari nyankopon hia no adwuma pa wo bonu bomfa me pam ye nyina ba besrawo ene ma akotote dia ma fa to ge number no na frɛ no na ene ma nkotote fa na wo so yene nana etwetwe nkomoti awape nana ewo so nana aba afidie ne so nti yene nana beko na yakwa twetwe nkomo ne yehunu se nana na age asase no ampa na nana ede benti no tu anamo etesa na yetimi asole so nti mbacho ne oba ne ntrase maye won trase yenko nana wo so frɛ nana yene nana emonko ma me mbacho trase ne yenko na ebranisa ntentempa tinana atakura na age proto no ndiye de ana na afa abrana na nim se ne nana wadi kan aton ade ne de amawo ti yakọ ikura ye fanse yakọ ye na American ono se ye di me ya fu anam se half ti yakọ ye ne half no ayi no paper no enze ono akọ half ba ko na ka ho en wa ye no double akọje ayi won e fanse ayi full plot. So my on phrases here where nyano ya friend na nase here na gina so na ka che na fe ofra wo mfa bi enti obi a wutie bi aka che na atakura se ya dika de ne die ma na ya friend na ya hunu ade ne puma sibre na bibia akotote onye gazi mpacho mo ajo ahene mpacho bibia aboko de hello ahene mpacho bibia aboko de fuma mpacho haya Sompa TV Sompa Radio the nation sank Wofa Bishop Lumba na kase mpacho ni maami bia ye frɛ no maami ata okay na osima yene kada che we de obaya na no asem tia wape osi asase bi a wato afiri wa wonchen emire wato afiri una na bi ya wanya ne ba bi ko enchen na hello asase na fi ho na first na wo kura ye frɛ no osi na kwamra mpon kwamra opon oto asase bi firi na yi ho na nya ne ba bi ko na ona sese ye de wa bedi ade a wo hwa akiri na oba ye no to nsa efre no ehwehwe o mu krata mu nyina na hwe nkrata mu ma wo fa asefo ko di akiri hwe bi asase ne da omko hwe ba ombexi wo se sede oba ne kan sa na tie ndi asase ne dia tu bisa ne kura ma sede na nanom bisa ye no oye ma ne ye fesa afedi okona sa asase so a yesi wato amasika ni bi so nsore asase ne so nukura be ne asase na waka ho asem no me ne petidafo ne dihie okay bedi akonwa mfi motwe na apa ho kakra na yebo me bedi agmi ye na me twe manso wo menhia twe manso wo ankonwa asem ye wie no menhia ma metumi se opia fa nkrata emechire ndin krata na ewie mi na mdi mi krata nso e o de ba e obia de ba oba ni acho di ni acho telephone number oba ni acho di ni acho telephone number nti odi ni krata ba e no bia obi o oba no a envelope bia 2 million obi o no oba no a envelope 1 million obi oba no a envelope 5 million bia 50 cities yeah 5 tejuba e no o me ma nko akohwe en ko hwe ye no de mankubi ngako ye bae wa ko kire wo ye bae kire no ne ho petidafo e de amobi more than 12 to 50 maybe 12 years okay ama ne pra ma ye lisa ma se pa ya kire mi u ba ya bo ko ka ja mama
Many petrol for a share the obit to be dim. Remember, baby, a Lisa movie. Oh, assassin. And for the man who said Lisa was on the say. Asem Mpe area ho. Onye mpacho menins awo memoa to aso na question bi hye mfimfi ho kakra. Ebra obedi ade ode nkrata no be kire wa Wofa asefo no ekohwe baaye no. Omo ba no mbebo wa mane yese ye petudafo dia ana obeda wase wie koye akire ansa na hu se petudafo dia. Se on so bia o ba na ba be chia me na do krata ba o ba o chia me. O do krata be chia me wie ansa na asase no ko he be da. Okay. Don ko he no. Omba yo se class ho petudo se o employ say fine ko na asase da ho. Okay. Fine. But me call me nkrata ma me hwe ye me nkrata mbra e chire me ti ye no na ho no eye petudafo atam obi I friend doctor poku transport ba doctor ama e krata fra ma no be 13 to 15 years onye me pa cho media sorry kadachi o kasanki njutwa no sabata ye nkomodi obi etie bi nindia me pa cho na wo se obaye no yewura opemso ma kwan se hwehwe nkrata mu ode nkrata ne ba wo hwe mu na wo hunu se ye wa wasase ni bi ni watoi ana wo hunu se ye petuda de ono ne krata ode ba na half plot ba asase no horo omo ye krata ma ni pakora nya half for the full plot 1 2 3 4 doctor ni say ni part of 4 ohene ye kafra wo me kire se ode ne krata aba kire wo so wo hena wa ba foforo eja wo hwehwe ne ma waja pade nyina mahu ne wa bu ne wo ni nokore ne anya ne dia kwato hwe mu no uhunu se ono ne krata na ono ese se wo nananom ne ton ma ano no a ene wo na wa bayi no eye krata so ye kuro no asase ene ye twade ama no ena wo kra ne se onko anada na hwe mu hunu se ye petudafo de ene wo gya na mane ko e krata o de bae ne ya mpe yu saifna no mede ma no okay eye half plot okay mpa yu ho na aya hini sesei ahom piao nemum me assembly ba area ho frame police station me koye no na sa na waka ho asam full plot 1 2 3 4 petuzafo aye ho krata dia ma sa doctor na why list be 13 years e police station ho e ho dem ku say list prada so okay itinansi o ba waka ho asam sa santin ya list de mi be dem aka ho asam okay mi o hini santin lisa na o kasa o ka ho asam na o hini kwa wudi de say asasate ni kwa na otumi se asase bia mo krata on eye enti mami Sompa ye na se ibi ho ye media na enye list dia enti maka ho bibi but what krata o de ba o say half asase so ye full na pare ye ho krata mam meda maka ho se meka ho fia enye ye mami we de miti ni kan ho re oye me ba jo emso so he krata no hunu se eye ampayo asase eye half plot eni aye de amano it is obi akoto full plot na ye petuda dia ye de na ampayo de ne ko so ne so mane so full plot sa mane ye isa on se share de hunu obi de share kro ni kro di share wetin fun ba obi di wetin fun ko we di njoro no de ne ko anyo no na ma mi hunu se ye ampayo na ye petuda o de krata o de ba ye tie